mobile money numbers should be. And I'm about Bejino Amame 02 0599 814 0599 814 and then 0245 30 14 and 0599 305 202 Mary Akosia Adecho enti yegusoda yagigye mepa cho akra na oda so no wona wokra wo maame no ono na wa ye pese wo hwe sede we mu twae no wanya abosomia na wanya sen ne ho fefefe picture we mu twae no wanya abosom sen picture na fenya forma abosom na yakura ne kura wo sa no 4 months. Hey! Yo, ne Nancy brain picture na akodi ni na nawo. Bosume 9 why you fefe sa no. Because say be kra no wo be afio because also so wa. Ne ho fe. Na nkasa na ne ho ne ho fe. Ye kasa akora ho efa na. Ne ho fe. Na inti ene adwendwe ho say. Ye mpanimfo yi kra no ye da ye pre. Papa. Na we no ehyemu sa no. Was it done order? What done and chemo or done saying? Medenetu and chemo. Cassa goofy, any mammy. Medenetu in chemo, say, or blah, no, a solely at nothing. Tia for solitans wounds who have been now was done, according to change. The baby drew ye be our day and kumpa na opera ye ma dear no. Ebi a year say, yeah, Pramoja na say, Bibi says it pain. Etu free ni yem. Na yes and ne call be. Etu ya bed the whole day ni ntimi amana aduane because ene na na de befem. Ti yes and ne for car kokoli. Na na mo sande for flush. Sana yetimi sa amana aduane. Oda ye na opre ye no etu yi. Etu moja bai de na saying moja amade de na anka yesenka etimi ko share ye fun na de aduane ne fema de na anka say yi bai nti da de ne de yentimi anfidi na to say me ma me sa de ne kokole bu ye de ade boss ye de handkerchief tichili fan ye no born po ansa na mo de ne fa akọ kolebu mo say akọ fixe tube foforo hey Papa, God's way. Kafra wate. Kafra wa bre nyanam fom soa. Nyameti ase bibia be ye fine. Na mako we crowd na maame na so ya na waso ne nan ne baako. Because I didn't tell no waso so ne nan baako yi. Asase na soda no okofa no me no. Se e kana no na ye ne chi no de cap ne bo form. Nti do tietie mu no. Emani na se ye de den nti mintimi je se e wo ho ana ode ne nan no ato so se titima shi onum ye na shi ne minimum call ne yemo no wo de kruwa no bo e ho ma de ewo mu no hwe egu yi ene wo tietie mu ene ma na nan ye ne nan sere ye de den anya mu bombumbunya ba ya de ndin ya se roba na akane na ase no akure ya bro angasa na wa udwale na ne no angasa wa wa nti na wo hwe se keka no ti ho no ma na ode ato na so se titima no okay ha etifo wa what be wa hwe bi ebia na dedin kan a wo hwe yen ewo afidie yi sunie ye ba no a da bia yaka no ho asema ka no wono a enene ye de no aba live no na se wo ankasa wo hwe akwa yi na oda so yi na wo hwe pese obe sori agina wono apagya ne ye na ye hu no ye pa me pese ye hu enei ne condition sorry good ahaya Akoma 87.9 FM nti yeguso yenwie yenru half ne akokota yenum se wiase no emu ayeden ono ama me no papa no krati ase se wiase no emu ayeden sika yie no enye esisa nanso yese yemu anipa e wo bra otiase akurai wo bi nim nia obeya ma o my Ghana dabi obi nim nia oba beye
enso nkwanhyia wo hwe akora 6 months ya na obo maame buoyi na wo hwe se wanya afe ne fa na hwe de waye hwe zumi hwe de waye areho maame ne papa wotie me oh my god afana nyina anasa abrochima mu baby a mesrew kwatawroma God's way ehia wo mu anne na watumi a survive God's way ehia wo mu anne na watumi a live to sade ne mfefo 1 year 6 months no a live no yakotoa yeguso yensade yensaye emu adentie ena maka kire won me say wo ya eye fanisi omo so wo ya kan wo ya de eguso ne den the God's way guso say onyame mokwan to baby a ekwan ni enfama bra we kakrawa na wo dia best support no enwumeku akese no we need your help ye hia mo wo dia ne kanwa eye na tumi kwa animu emo ye de kofo ya de 10 cities about 25 me tumi kranya 1 city me huna no mani age because ono so ne dia wo no kwasem ye dan nsem wo de baye ne dia wo no nti no omo nyina ya de enwumaku no amobebo a preside no yesre mo nsan twamani emehwe yen biem ye ban ho nya omobo mako wi de ye twemu abowra ha Would enfama security kwa security say wo person wo best studio na wo afese kan kra be she God's way sem wo ha ene God's way na nkasa na kra no ye de na ba ha ama ye tiefo monhwe no se de akra na si aye obi be ka se e bia ye ye ni na yaka ye ni nkanje bibia na mum se de akra na si bre ne ho asem e na ye ka se nani ha ni nyina afuofu a nani ha ni nyina afuofu amuamu nti esese ye bibia ten de ma abofre na ne nsa so nyina utum se ne nsa ni nyina ye hoya emu nyina ye hoya nti yesere mummu aye numbers no 0599 305 202 0599 305 202 599 926 and 0245 0245 edino eye Mary Akosua Ade Mary Akosua Ade we ye na amasa na chese what dial wrong no wasan aye bi Mary Akosua Ade ne dia edaso akwa evangelist why omeje opapa dwane na omeka kakra na ema no yakasa bre but na afei yemfa we ne ma wo mako yesi di ohun obroni mobo no de famerade na de hia dem no nyame age ne so ene akolai ehia wo ohia wo bia emoa efise de adu na anu ayeden adwuma danko a kwalebufo oje ye pese ye di kan de ne confuse ya anya ne ntamu a ehu nti ye mpese bibi besi ansan yesra imumu akola yinne mumu akola yinne ena akura na wa ha bonsuwe na nkasa wa ha onyame akwan nti de wo beye no nyame be fa so ebiebie kwan e de amaw enche hu wo twen no na ne emesei nti yesra mu ene ye beja wo mo kwan akọ se de akura yi sididie ondubi mfa ne minimu na dua ni dia sesa ni bibia sesa wadane akola kete ohwe wanim sa ontumi nya hwe ohun se ankese se wosere kakra na nani je kakra nso nani je nyina asa na se obese nya ni je biemu a na je se ya operate na wie nti ene yesere mu nyina mu amutie ye wo hwe ye baabia yese ene de momo aye ni mfa akola ne nko nyame ya adoma adwuwada na ye nko ye de sese ye ye operation ye 2 nti ye di kan akoye first one sese ye ne 10 so fisa akora na ye ha ne nsam nyina ye ha ne nemu nyina ye ha ni tiri hu nyina twetwe ne media nani achi so nyina akora amuamu a etrese bibi enkori ye kora na brabo nti ye sro ba bia wo hwe ye bia keka ho ne bra be ye nso akora
mu okay na ahoden emra ne mu na sɛdeɛ ɛnhyɛ na ɛmi ho sɛ TikTok afi na ebi ajoin na ɔmo busa sɛ deɛ na ayɛ abɔfra no nti mpatwa afi na wa join wɔ TikTok a abɔfra no caustic soda ɛna wakɔ akɔnom ɛnɛ no yɛpɛ ɛmoa kakra na yɛde na akɔ akɔyɛ no surgery nti mu a mo busa wɔ TikTok no eno na yaka akyerɛ mu no enti ketewa bi a obenya bia no na wa ma okay no baba memo number ni biem 0599 0599 305 0599 0599 305 202 and 0599 814 0245 30 14 0245 30 14 Papa yes ene me banya na mete ne papa no voice na emema ye wotima yes emema omo wotima we are calling on you wajai kra mo ba no na abone so eno onko ye but be me di akire ti meme wotima cause ba nyina abrante di akire se de be ya ne be won hwere ne nkwa ye be sere mema mo Ghana nyina we de enche Father's Day beba moma ye nkyere ye do se ye be yemani ngu yemani ngu ye be je ne nkwa enti ye be sere mema titru mi de wie de mama idwa to mema kakra bi ensa kakra wo de wonam kra na wo be bo residio ha wo du a security de wo beba odo beba bra ne bra be hwe akora no tebia na de be ma se wo ye se ye wo ba e na wo sa tebia we mu na wa nkasa de wo be ye no na be hwe ye nua be ma na kunu mobo na hwe na ye nya koda yi surgery no na abofra hu nto no na me de bia me kase me busem ne nsam na wo kan ya ne modu so gu aba no pa awia so menyi wani ewia nso say gu na wonnim de ebe ye bia na nim anu nyina akora bom na afifira ma waboa lete kwaku waboa Priscilla waboa sister inu de enu fu Anita waboa Francis ne yere waboa but awia enyiwani wonnim say nim anu nyina be bom amaburo nya yusu wantini ye boa na ye fa ye bay ye na na enko awie ya ye ja won kwan sika bi so nuru ba bia but ye ma won ba bia ye say de ma na o mu de kono doctors ni say at least o mu support kakra obi a okay better say na se kakra mo already shira pa ni be ma odin a che frem o say hifa na ofri bai am pa cho mi taxi which taxi nti what say amiti na number na ya na contem wo no contem na sobolo station ya na me ya adwuma okay me bo wa nti beti no na ya ma mti na me yese me de kakra wi ediba nyamisha no so de so when you always be I'm ready no from Kofi program na ko say adebesa ya na mti always be ya minshira mate be ma ayi goswe da se so wo ma wo nhia nkwanhia da e wo ka atwie mu na wo ma wo mfa nipa bone so ntina wo ka mu obedi wo wuda e wo ka mu bra wa ya do ye we e dia ma akra no onya minshira okay ma ko numbers ni bi yo numbers no ma mensan se so bi mu ya na contact 599 0599 305 202 0599 305 202 and I say 0599 814 0245 30 0245 30 14 62 and that's 0599 305
305-202. Edino eye Mary Akosia Ade. Marco Yensa Nkobium. Train. Yanko 0599 305 202 0599 202 0245 30 Mary Akosia Ade. Wodi ya send until me say for numbers nyina wo send na se we no emma fako we so anafa efi echina memene kwasia da adwuada nyina ye tu opem se because kan do so ya nya ne sa emwa na e bank kakran nso ya baba bia nso no ye papa ja no dia wo mo hye wo ya ye bia mo de trust ye wo mo nim ye be ye papa nti efri ochina obetumi asende kwasia da obetumi asende memen adwuada ko nyina nti kasa weekend so ya de konti yes and kasa weekends ye nya adwumantu obi ade so ye afia da yama na base ye betwemu kodu dwada de ya san ye be de aka wo mo okay nti wo send na bia emma ana wo send wo find problems wo de atwen the free mumwura emma no mumwura na ya ntan mumwura yan kire se wa bana udin your friend yaw cancer in fact my sister be or TUC Kasagu mami o sister o TUC until easy enterprise also 100 Ghana yo nyame nshira papa say until easy e de ma wo onso de abraye enti woni until easy nyina nyame onshira until easy TUC that's papa say waye bia ma go so we no nyame akwan do so onyame mi kwan ento ba bia ekwan ni enfama ne won expert ye onyame ema won sanka e wa brabo mu be me na onyame nshira ya that's mama mumwuram and kire se ye wa badaye obi o ha ne kwan wa enti na ye de number no so atudwa no say yesra mu o kwan wa men ha ho nsa amma fa number no na yesra ni nyina number si ni nyina guso yesra hu ye mobo na yeje se dia akra no edru no yesra se ye bibia 10 awon hare so na ye de je ne nkwa enti wo men ya emma biem na wo ka sika no so kra na kwan wa me pa cho fa ka ho na fa send maye wo de so papa so oba so wo ben ha so dia wo ma ko Ghana fo no obi wo ho kra wo yi wo beba na yapon enti wo beba na yapon by the wo aha round no dia se se dia wo betumi dia amaye enti se dia be ya wo kwan wa wo meto ye enti no ya fa wo ka sika no kra obi wo kra ne kwan wa wo so pese oba ha wo bedru ha na ka sika no kra wi bebre enti fa send ye wo kakra no fa send ye wo 50 no fa send ye wo 100 no fa send ye wo 20 no fa send ye wo 3 billion no kra wo de maya ye beje ma ko nanki ya wie ye se akra ye mfa ne nko wo be fa ne ho kan ni nanka kasa tintin ke nanki ya wie because na didi e kra ya soronko menim se nkosu ya nyina aka na eyi ho na se nkosu ya ba ko ye sei nkosu ya nyina esa de be na musa de frafra no anwa anwa ka ho meba ni nyina se nya asem ketua nti adan na won se ne ye kase ese se na aduane sesa because we say little kwaku na aduane die sesa nti we ese se na aduane sesa nti se na ampa na aduane so eye sononko na biasi di ya onyare o di ya onyare yesi mo aduane nye waduro I don't know.
ma wo ba enso Ewurade ma de wen kwasha da bi kwasha fam da papa akwa radio nyango wa Akoma FM so na bi nso nsi da so wa na bi nso nsi da ade bi abewura fia ha bia o nyameche enkwan bam ya o nyameche Ewurade me fa mo so ama enkwa aba abem goswe dachi bia obejina ha obeda no kwasem Ewurade nshira amen enti sesei ni omo behia kakra no edi akọ no ekua fatu yeso na oni kan present emfa ema no na Monday nyame ya adomo a omo mfanko omo kolebu no aha nti omo kwa de doctor beka bia no na yehu nti be ma no emre na je de din kan efama no emame na akronfo ne ho ne emanti ye niema soronko nti ye nkoka sesei na yakotim nti de ye de kɔ no enie ekua na me de ahye envelope mu no bo modia na present fama no emame mo ho asem kura mo kɔ no se bank kura no a mo de mo fa nkoto me pa cho wetwa ma me ewie kura ne ye be se de ye nano bi de no a kebebo ma okay to we are on train okay okay nti yankwai na yemfa ye mo betimi esi form ama ye na yemfa ye story ene edi kan embra na ye ne etifo ento so ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a ena maso egusu awia mu tie no maso gusu amutie no ye ba God's way de no ye gusu a enyesa ye de ama wo mu nti no eno anu no enye no anu no ye gusu ada ye gigye wo de bowura mu kwei no abo awura ha na wo nso de wo de aba wo de ba ye beje na bibia tumi aye kama na ye de aka ho enso ba ye pesa doctors no edin kan kwhwe answer Marco sister Techua wo US wo say wo ya ne de kakra e de aba no obesa de bi aba okay sisi na hala me mate sister Techua onyame onhiraw nyame nhiraw papa na menu aba ma odin awian odin from Akwasi Jamfi okay pacho Akwasi Jamfi free na ba Fiakra. Okay. Every Akoma FM 87.9. Every ebony cross ikrem. My brother be wo Spain. Na wari oba bi wo sunyan ai kre frɛ no Tremasu. Na onye me man so nton ma no. Ufa speakers ne edemo ne ma paboa ne ane ma robi. Ode call no see ento enti mi bank say sade a onfengu ho ema no na obema ya befa be ya afie twa mu June mu ye ko ho ye ko se ye ko fa ne ma na enso enti mbra ma ya mfa ne ma no se musumi nsia se musumi nsia na chi musumi nsia ndro a ye December no ke mefa December no ye frɛ no ya ye efio no ya ko Tremasu be empami no mu bia busuan for friends say mra e be ko no ba no oma enti enem nam so a minister ba ko de asem na ba enti na yes ba okay na unya be ma no country be no o Spain me pacho onu na wa homa ne so no ene mo ma ye no eni enkomo na onche ye said asem ne tie be ma na me mo ha wi hello nana ba Anjeko ujosu kwa yo nana bana country be so na wo but mo Spain Spain okay se woni ha de na so wo de wasam adan ye si entu ho anamo no ema ho asam no ne fiti ase ekosida wie ye ene sen oba no mi oba no ana mini Mr. One father one mother. Na many ni ku ya madamfo. Ni people e ju ti one day. And I say ni no because we na ni di. Into yi di na ni people ya na so
nti one day my friend me tia no I say organ say wo organ o sin yan ana wo kono wan krame na o say you know the start out on sakan o dia be fi because an ho le kono ha na mi no le ya betem kwa ni ti see the damage and the man was also going to problem. I will be the money. So, Nanka, another bridge. Okay, so what we should hear it. Can anyone cross into into self-respect na people ususa una banasana mtu ukiona which kuna na starting kasai na in something kama mishoni mtu mtu WhatsApp code yo ya ofeko ama ochese ni number ikicha unya mtu nikata ni number ni pharmacist. Tiahon ala na me pharmacist. Tiahon okikwa pinto na say. Okay say me starting na kasa ya bese ya kwa say awaria pinto ni pinto kwa mwandi. Na awari wako ni bibi you can't change me first see because me phone ma net for internet so ni background nti no say ya waria no say mo ron nti ni abi e bo na on hwe no ko be bia da bia na ni ko ho da ma no first one ana ko ye say oni ti ya ni sem bi no dia na ti ye mo sem ni start ho da for hono woni ni kuda ndiko bae ni oni ki ya msem but so ni nyama nyama ko ni ken o mo osi nti na kesi bi nti na ko anka o mo bi no wana msu eni mi kwa ni na me de ba no nyama me de ba no ko bi mani na ba ta na ma ko bi ti nyama ni na mi ya continue project must be on the ni bia nti o mi no ti ni mani si on continue ni ma won ana si ni jina katon to ni atani nti wa no ka chen so ni ko na be background ni entini ko entini ni to ni ko fie oni ko fie na bi ni bia na ko ja ni ko apono ko ma so fi osi bi an kana so ko mo pa na on fen ko ni ko fonika nti ehono ane ka ko si nti ne mana me be so no te o ba no be nti ni man tu bi a ko ni so mami oni ni so ni ba ga na mi ko ka ko mo ni na mo bi ala bi man ewa se ni man na mi ko ni na ko bia no o ma no se ni asasi bi ana msuki asasi no etikon everything have to ake so since one have to do everything can ni film so ko kuchaka ali because ya sen what do it's okay uma tuka na ko ni kan tipo true na taxi ni da ni ko kan ni si ni so da ni da okay uma na mi discuss ani mo ko to kan any man ni ko ko na ko na dia ni na obi si ni mo ni ya awo ko bi mo ni o si o bu ma ni si mo ma mo den ni bo ni papa man ni papa number ni ko pa mo friends si o be kan asini ni papa ni ko ko don pe ni ban ko ni papa bi san mo san ọ̀fẹ́ ní bàní ẹ̀fọ́ bàní ibi ká ní sẹ́yìn na adé ọ̀bẹ yìí ó ń fi mi yìí because ẹ̀yẹ́ ìgbà kan ṣe ọba ní sẹ́ na ọ̀ka ìfẹ́ mi sọ̀wá
we go so man me for ban we say me can you after now na me can me for me you for me me so ban say ala ya ni jai me dile ma me adie we be ko ni o so ban the same thing also ban ko no one or can o da wa ni I'm so keen as I dia and me no one thing I'm thinking so man no be shan for abata ama me ma me bra a o nchi ekoyo okoyo oban odiye no oban dan direct na another place so na me man wo oban wo hu ni no little ko ni no basa bi na adu o eni ni ma me expect me Musa kawo ho bi me koye akon na ni o tun another crime o ko wa mi ma ni ma basa mi ni bia akon se ni ni ka e so to go na mi 50 ne bi ono ni tin sama mi kon se adi bia ni so mi so on fe ma ni bia bi ni ma so go wa me se adi we fa na fa yo en so beto we ndin o ma mu na mi so so what you do na ma mi na mi so we wọ́n bí bí àwàdé àtúntò àwọn òkúta ìwé mọ́mọ́ ọ̀hún. Ọ̀bẹ yìí ẹtùmí sákẹ̀ sẹ́yìn mẹ́rin ìyànnì ẹ̀fọ́ ọdún pàtó ó ti rí tí màá tó bàṣẹ́bà tàbátàbàṣà. Bèbí àmì pèsè ìdí àmì fẹ́ ńkọ ọ̀nà àti ìṣòwò àti tí bèbí àtẹ̀yìn tó ìṣòwò ìdí ẹbí náà tó nìbí. Ọ̀ṣun ọ̀yẹ́ dẹ̀. Wàtúnṣe sẹ́yìn àdìgbà bí àgbà mi ní kó bí ara nù ẹ̀bẹ̀ the donna ba machine to be because of the in celebrate in the panu kwano no madam make us say meet in some our be the man jadi na bi kwa fa ko ho oni no me akasa so o fon ni ba no mbra komitibo ni no be yi ema yasima maxima ama owa ko no dey take occasions àwọn fẹ́mi máa ní pẹ́tẹ́ pé ẹbí tí wọ́n fẹ́ ọba nti wọ́n fẹ́ nígbà náà wọ́n bá ìṣẹ̀lẹ̀ṣọ̀lẹ̀ bí i ènìyàn ní ìlú ọdún tó tó fi ọ̀nà ìhìn ọgbẹ́ yìí mà ẹgbẹ́ ìjọ kọ́ dáhùn òbí mọ́ ìbí wọ́n fẹ́ ní ẹ̀yìn ẹ̀fẹ́ ẹ̀sẹ̀ patiscomi wọ́n tún ọ̀yẹ̀ máa sọ fún ìtàn ìtàn ìbí ẹ̀nà wọ́n ti àṣẹ náà yẹrẹ gidi bí à ìfẹ́ ìwé so you say all right I don't when you are come this after some if you actually the people living Akoma so kwa no no ko ni that but you for say ni ra maware no do go to madini kan okay yan hwe afedi obey dinti na say oba ne fe ne sen ye fe no Mika Damo me pacho ofri ne ofi achemesu okay enti say ye hwe na Francisca enye wo na wo de ani wo na wo so oba yi de medo no nemom obi na e passe ne ma wo ni sister one for one mother ni sister na o sister o si ohun Francisca sanya wono di ni ho dance e de kire wo no any sister one for one mother one sister e di ni ho dance e kire wo na me eduma ada wo de tro na nim se o pe ba ware na madam for ni ku ya madam Francisca ni aba no oba ni se Francisca me pachu anya de wode ne ma wo no oba no akasa wo ye de ho ade no Rebecca Dabi me pachu edi na ma chochoro wa ma me Ismail Shedi no
Rebecca Adamwa. Or no, your bar, who worry no. I know or your purpose. Not or as a public net, do a home and Alex was working. No, it's more, everything die. Okay. Na me patrol, dear me can say, Sir, a year or bar Rebecca, ya, why you know dear nay, when you're near was one year into was here, what dear no, want to mean to us to be a mono, or no one sister, and I recommend no man war, no me person. Okay. Na me patrol, no one in the sister, no wedding, come on say, when your bar, Obawari. Yes, then or passing the mouse, sir. Say, when you say, yeah. Yeah, then or the man will can't say not any probably the people in Madame. You know, free time to know your program that will be the unity. It one day the Mefuna at Sian. I'm not sure of doing with them WhatsApp. I'm not sure of doing it. I'm not one coming. I'm not sure Waba into a Ghana number and finish a number. It's the Ghana, literally finish a number. When you come to buy a company, or we say, when you to buy and what else when you could enjoy. I look, why not be paid? When you're ready to do the money or never which you are. And the phone says, you can be a young time. Then you can improve. In one day, started saying, because you can better when you are moving, you come out better in you. And my mother shall for me, my bed, Manwarren, which I am no, or see, only the Kuja, you're not this way, or do home better, a better, you know. Oh, or catch him so many poor jai, even for 10 poor jai. Want it, a small one catching you, so want it, but you Jawari, you doesn't you get a Jawari to go. I'm not call my husband, say, that's be or a friend, so maybe about 20 but you need something. It's a one of catching so close, yeah. Or so the friends in musical into okay. Schedule social or everything coming or the common dime. Who kind of credit sad and the moment coming back. Okay, it's it is saying, Sana, Oma Bushia, Kona Bushia, no matter what dear. Oh, we shall go said you now or see yen and near ma or see Kasa or your wife, yeah, will bet to be our no, and to that quiet and what dear. Say, none are appropriate. You to tell you, even question the show when you did that year. She was so the dear coastal man of people. She was so a dear coastal man, a coastal man. Now, so I'm you. There can be an essence of Gideon now. You can be an Friday or 2 tomorrow, sending it. Now, brother, your friend and your friend a control. They didn't think you friend control on what is. And your man know your money now, who bought Bush Yaman here. Say, be I be yes, and yes, and yes, and I'm obey. That you know that you say, I say, it's me between you and family, and the never brought many never. You never going to think you know, and yen shall be a costo edemano. Say, ye person who body man, Kubako, and yen it in Timo, but a near man, we had the man Baba way, because one Magana, and then I'm Madame Po. No be akasane woni madan ti ateka woni na anye bibia no you kwa wande be minimum kasa wande minimum kasa ibante nana ba woni na da so woni na dan woni da
wande ni kasa untan ko amana ba yohu da misi oni madada misi eda so ni ko ni da but some ano okati fun even kwa na so ni taxi ni odu nikunu oni mi won kora ni odu no ba tin ni fe be man pe ni cheme ipa nikunu se ni friend odu kunda ba asen to share ti nikunu ma ona ba ma mutisi yi na chese be man kwa no se de wusi kan na woni ni nyaye mpo anampo e bia problem bi na ba ye e no mo separate keke but the divorce ankasa so plan to be a cancer scenario that of somebody coming ni no to pa no cinema na mo he me pacho ya no ati so we no what the Sunday will say or sign a be man no e na tie o ma se ya ka bomu ana ni o si be man no intimate the book ma the point no ni kan tena me pacho me de Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem hello papa Yes, super. Ade usu. No, usu. What the broken heart? Matane, no, broken heart video. But no, na media to. Today, you can show your right. I don't think this one better. Nana ba obisi wo hu niema wo yede ma baba wo ma akoma e first wo be customer no e che usa be yede na ma no okay customer na mi na wasem o wetu system na me nyam na o be ka chem say woman bi e customer e wo atene kuma bi termine mo na say go go bi ni wo bi atene ki woman bi o customer ho no no jai customer into the talk of this customer the me person me supposed to know the man no unya je man no o mi ye man no ene elochi echine wari yen ibu kwa costo kwa no ensa bitu bia mbisebuchim eno de me ho wa ya man person apart from costo no die biem because say ne wa ya ma oba no nti da hawo eni ma be bi wo na waja wo no eno nti da hawo woni ni ba oba no kra wa hu aha enti ba ye hu woni ya wo ba no ayu nti me hu niema hodo ya no one after the other Madam, question kwa leta kwa ankuti bia question kwa ankuti bia leta no question enti me hwa costo no di sikasa na shemu costo no ojiye eni bitu bia no se enemi ibi kwa ni mama no ame kwambo enemi wo no nti ato kabra ngoto nam I want the material to invest sikasa wom costo no me kakwetia mi kai me ko do ko yes apart from costo okay costo no china ya wari yi ya wari yi ame muano okache ni say certain yambi na ko ni ko si awoni continue ko se na no oni awu ti ana msho ko na ma de do mi kana ni mo continue na ma na ti mo oduma na mi ni ma oduma hello Nanaba. Hello Nanaba. Oh yes. Me say eniema wa ya ma ba yi ne pese ye hwe ni agye enti na me da so gina ho no. Okay. Because wa yi wo bi bia ni asem
but ubi bi akodi ne ho okay number so deba number some can say coastal no company coastal ne Matias so wo coastal na ba na wo ka say eye ka bi ho asam so ka no eye de ka okay can say can say budget say can so ko ka with no taxi amano one can or can say into 100 million ana mini kan e kasaye ana echino o ka tento e ni kan echino bitase bi o kun kan kwa ni ko ni into action ana so sem bi son ya do bi ta fi do so ata mo kan che ana o chemse asasi no o si eyo papa into 1.5 acres na mi so ko into ni no de ahin o fi ni ya ni bi yo make juma ni work say take roads into them into the money or the money say 80 million yeah into 80 million okay ti asase no so mo toy no asase yen toy mi toye toye mo toye o ma o to asase no o so toye ekua ma menye o toy o discover ne ma ne toto ho ana isime wo mu ne se yo yare akese bi wo ho a ye ese wo di say yare no ba ye clinic a ne de wunya duro ento wa bonten ye no miensa a wa bonten se mu ni dada no but yo yare bi mu wo ho a ene de wo ye den di say wo di ba ya hwe no yatumi aboa because yare bi wo ho a ye treat yare no na atumi akokora ye hwe me yare a ye di hu dwuma pa e wo bosun wo mu a ya hwe ye se obi bi wo say yare no bi ya fabra ho no yare fe pressure abibi fe BP mesro da bia me ka say pressure enye yare because you yare ahudu bebre a the pressure ana BP eba ni paduo no mu obi bia tie mu kwa unye yare bi say yi ma ye yakora ya sabia ukona pressure no wo soro infection be ni paduo mu a tem bia ni paduo bi ni ho ta ukona say o ka o tin kan say o ho ehwe ti a adan o ho ehwe pa adan wa oti wa tuze ni mu nipadua ni mu bi enkoye da bia pace e wo nipadua ma pressure akoso no matter what anytime bi wo say pressure na ba sa wo pressure bo kwa na e mafam na ejina so saa akwanto fo ya se dida so ho se ya we no kokko na wo so ma pressure betena wo so se wadidie na enyo se cholesterol na wo so ma pressure na bo ni nyina mu no wo de ba ya so ya e betumi aboa na answer e beto aso no jimi number no na yento yenkomo no so number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your numbers no for we be our sabe kan be a doctor e wa kwanto aseye kan wo ha e kire no na me buso America akomayare ho asem na bebre wa oni akomayare anase oni pressure ana BP but o tin kasa na koma no eye ne yankasa o ti pense wa koma na ankasa ede ni padua no mu no pense ya o ti wo ni padua no mu no enya asem ketwa o bekwa ya se wa koma no ahono anase pombi aba ho mesrew akwanto fo waduro wa yedi be mo obeyizu a ebe boa kama wakuma na apeja na ase ahono no ebesan abeye normal e de amount no aduru ye de mawa approve for 3 working days na bibia aye fine e woni padua no mu and wo tim na wo ya fe no pressure mesrew feyen ba bia wo bia e wo wiase ha de o fe na ye benya aduru de amount ya aduru no ye do to so a e ye boso emiensa 3 good months na pressure no aye stable tembia no you manage say babia u age no de bia me come say pressure ya checking by ages undimi nka say obi bia say u age no e wani mu pressure say yes me obi a wo ya akwada na say wo ye
teenagers be our pressure it me the same thing diabetes wo age na dey check your pressure you want to manage your be ya kama e dey amount so na mess so what they are diabetes ya dey be am come say normal water so ya no ofie you dey manage diabetes pa but you bet you the way obesi anom no na ni nyina mu no ya che osa akwan no na say oba ya so ya na obaji aduro so eka ho na atumi abo kama ya chemist no eye 4 e wo Ghana Accra ya kwahyeman udu kwahyeman traffic light na obi say so to mu kwan e na that down wana Santa Maria kwan o fa so abo say previous Sunday kese no e wo ho ya ni Sunday no ye di obi say bebo kese esi wa kwantue herbal clinic oba wa betuye na ya wi bia e ha obi ya no ya tumi abo Kumasi ye wa safuleba wana ba odo ni echi atonsu kwan no kan fie 1-2 wonsabenkum maami na ochi bofod meat pie pan no ni ade no uyo bisa no a krom ha de Kumasi ubisa maami no obi bia no a wonim no obo bepo na wonsabenkum na de bisa se wo akwantu heba na SDF obo kire techima ye wa Ahmadiyya road wodi wani kire enkwana kwan no ye UNESCO ena boso pe e wo ho so wonsabe kan ni ji se techima ye bi fidie kukudam akokuguwa bibia ye kama okwa how bi omu bia no machine be kire ya mo do ma bibia tumi aye kama so e de amawo sanso na bekum ye wona machine station be am be sabo san ase sam ye bia ye me ya wo na wonsabe tumi akaye ya we fe ne kompo ye na edi do ba bonte a ya numo duro no awawade e wa duro no no kire enwa aburo so wodi aduro be ye okon so keke na kompo so woni be sra so anopa anyumre adunu nsano na kompo no afiri ho ni nya ya mama amwayi bebre wadanse ho a ye ya tuti ni so mama mfo bebre ehu se ye ka no eye nokore ndi wo kompo goita e wo miri mu a se ne tie bia no manko ye saji manko operation bia adu wa be sa so keke na bibia tumi aye kama e di amount sana stroke when stroke a oba kwantu fo ya so e betumi abo bi kwa onya ye no kasa no emaye wo kasa entumi ma sanso na at the same time no nantenso enkonye bi kwa autobusu a oba ye mo waduo am bibia tumi aye kama e di amount obi a wo ani ho ha bia no wo ani ho ha wo eye problem a say ye cataract anagra Akoma me se wo ba kwantu ya so ya ye betumi abo anami kasa wani no wo wa na e fi so obi amo na so na wusu oba kwantu fo aso betumi abo jimi number no bi na ye nto ye nkomo so number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 0241 29 66 22 your number say you know ya share no nti wo ani wo bia fabra awo what's my problem a mesel infertility woni say na say fabra kwantu aso wetu ya boawo me da so e kai wo say ye duo na wa bonten akwantu ko mr no ye da so elidi e wo Ghana ha upe ko ko adu anu o share no na obi antimi enchale here because abibidu nke mo ko Ghana ni fe gat from agia to me say since 2022 up to date amini womi abibidu obi amaya na ho de no esuchi akwantu kokoko unu maduro ya o how e wani so a eyifiri wo edemaw we de wani ne tenancy so no bo so me akoma yenu na san kwa ya sabe ka teno start ya ebe wani so no ko bisa we da so wo so bie mu ana wo gra koma wo hwa de hu ni ye ana wuntuni kenkan ade meso ko pa akwantu ko mixture na wonum a wa bo wo wadire sencheni ebe wani so ma bi ni wo se doctor minimum do ni mani a sha say film so say ma me say one fan was da bi me say ni ha obi akoso no do bi aba fine e dey amount untumi nkoto to kokko bu pia bonten na otungu ma me pia bonten a ene dey mesro free numbers no ana bra kwantu for ya share ana ko pa kwantu ko mi se na free me doctor say me say no do na fa na yentumi nchi okwanso no ko bi yentumi ye kama akwantu he ba me say da so da bia me ka say o pedro aye o se do ye fun kika do ye fun ya de aduro ye fun tutu aduro enwa ya kwantu heba mixture unya kwantu heba mixture mesro no na busme miensa obitu no one bottle doctor o sa na ye ko na mse no bi ka ho na tu ase se enko ye se ba na wakoto kwantu heba mixture tu ya be na se ye fun ya de aduro pa ne ejini di o Ghana ha de
eya kwantuo herbal mixture wo typhoid ya no bosu mienu saa so na wo hepatitis ya wo bani no bosu ensia but mess no bosu miensa ko ye review ana ko lab ko check say ya we no mo no virus no ebe from ana ekonanim enu wunya obozi bibia be kama e dia mo na kwantuo care mixture ezu infection dia gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia wunya bibia be kama e dia mo wo pe yenu bi ato mess ko smart herbal oboase wunya bi ato o was abidiro fie e wotakwa saa so ye ma me abetsam e wo ho ena franke herbal e wo kofodia eni B Foster ebo ni mu pe e wo benya bi ato anti akobam e wo nkoko market wa benya bi ato e wo ho okwo wa benya bi ato e wo mumuni away herbal shop tamale franco super light pharmacy saa so wo boku a mese boku hospital main gate na allergy gastro benya bi ato nso e wo ho saa so wo akra mese ko hello seba kensi o heba okanshi uduruwa obedia router so agent mesel baby awo bia no okọ awenya baby ato ewo ho kumase okọ misty KNG dan heba apidank baby ya to do kumase bia o pharmacy drugstore heba shop bowrem ewo Ghana heba bia obenya bi ato aduana ba ewo kentampo hoso ko abenya bi ato awanga ewo sampa obenya bi adon bi ato ewo ho Ghana hade meka meja hen ukuba bia to ado bia no obenya kwanto fo mu miensan ebi ato ewo ho jimi number de atwa to say ye be na ye be number no 024 66 28 508 0241 29 66 22 and was go TV ni nyam ko pon shira da senne ye besan ehia bio nyame ensha papa akwantuo heba for ena yete wonum enka no ekua brana ebeje adwano na fei yento aso na ye ba Godsway de no Godsway de na yeguso esre no unse yenwie ye no first one operation no ewo ho enti yeguso a ye pese eno no ye dikan edema kakrama wo mo mo de ko na every weekend yi ko nyina enne dia bani na enne dia bani ye wie ya ye ne dia ka ye nya ho sesi a me present ma wo mo aka ho ye aka ho ne dia agya wo mo kwan na wo mo ko adwuwa da nyame ya adoma mo duru wa ye ne doctor kasa yes ye ne doctor kasa na dia aka bia no ye dia ka ho ama no akra no ya anya ne ntama de besinye de besinye ye ya ye wo inside de ye hu de ye de eko nti numbers no we know 0245 29 43 07 0245 29 43 07 ebia we the other lines ne so na se unyamu a wo betumi dia fasal number ya ye dia to dwane so mako yenti mu bi 0245 29 43 07 and that's 0533 48 77 26 0533 48 77 26 ye kan nyina ne se yenya nwie afena ya start treatment no enti de won se ye de ma wo no enso first treatment no enti enne de aba no ana ye bepon no de aba no ye beyi ne ye de aka de ama wo mo no eho na fe wo mo de ko na weekends nso kakra beba no Monday ye be pushi ne ya sign e de ama wo mo ne ya to aso because ye wo first and second nti eno no ho na ama ye ni abri sesi efri sese ya anye na ya amoa na ya ntumi anje akwala yi nkwa na chese obregu adwuma aba nti yesra mu momoa ye enti na ye ni aye de abre se momoa ye nenne yemfa enwie yemfa nwie ne enti yesra mu a
ene die yesere mu aye efi na ekwo nyina kopem juwada no ne yenko wie first one ye wie first one wie nyame ya adom a second one no ya ba beto aso ntino na ya be onye second one ya beto aso ye na operation ni dey say say na make us ankomu ye ya na ankomu ye we ya to aso aha ba sikasem nti no say na make say aha ye mreki na first one de no so hinya ye enu na edi kan say ye di kan epushi no ye de ko na ye ko ho no edi kan wie na che say omugusu na omo ye no na ye so to aso aha nti say no omo wie no na nyame ya domo na mo so mo ye ya domo a na second one no na ye de ato aso preko ama mo nti na ye ni aye de abre nti ye say mo ye wan kasa wahu wane de o wahala obai wan kasa wahu said in the situation no esi areho nti madaroma monkoso other lines no say wo send na emma enkasa bia emma o yehia sika nti ubetumi 0245 29 43 07 0245 29 43 07 0533 48 77 0533 48 77 26 yame enshira papa pase ye ensama ye kan nyina na guso na wo ye ma ye na wo guso na ye ma ye obekasa mo kasa wa ye kasa na wo na ni se ye ba tanya ye ti he ya ye ho ma ti ye nti na ma ye ni abri enyi ye kasa na wa na mmom de asie no anu ede ma ye wo hwa akona ya anu ede ma ye nti na ye ni abri no nti ye sremo a mu ye mobo nti ye sremo nti na ye kasa numbers no 0245 29 43 07 0245 29 43 07 and 0533 48 77 nti tro sa number we ni you know egu ho we the fa other lines no so na emma de edaso fafaso na yensa ebeka nyame yadom ochirememene ne kwasi ada weekends ni nyina no obetimi ede wodi aba wo send na emma no weekend no obetimi atwen ochina ana kwasi ada na wo so wasende ede aba Dr. Mensa Herbal Clinic Dr. Neo Dr. Die Dr. Wonder ene je say minim na chi nia wo ho na minim na nim nso nia wo ye ka say abibidromu dia papa yi I salute him Dr. Mensa me wa mejo so aburu si abibidro dia abibidro dia say so mutu to no on the digital no so obi mutu abo say say wan san bi bo wura bo so watwa mu ko me ka bire bi a me ko wa che no na afi o mo say mi nyina ba bi mi nyina afi abo no so oba ya afase kan atwa no me nim pa me hu so oba da me tiam from momro no pio ze benya de bi ne good hand sa na tie enti asam tiawa na me bodo po maka na mesa ka bi ofiri say afi nko na wie enti meka kopom say afi omo nyame pe o ma je o mo na beto o makoma so na o ma hwe Dr. Mensa chiri kwan na aboa won se nipa bia nyame abo no esese wuye se wuye e pale ho anache se tumi bi na abeka wahye enti wo so hwe chiri kwan na unya mo afiri ba bi Dr. Mensa kan wasem se ye fere bibi se sasa no ye de timi bedi wachi hawadwen hawadwen akopom se bebre wase nti obi ono ma wo no kwa papa bi ofre me se doctor se wo ko ba bi ko pe bibi wo obi hono mo a wo ko ya kan wase mo de be ma se ye nipa miensa na me nko ameka ho ma na ye miensa me ka ho aye mfa ma ye ana me se wa kan yi wa bua ni yi se wa monitor system wo se tumi bi de wachi se sasa bedi obi achi a ono nko a wo ye bibi a enye yi wo ye papa kora na da ne bone endi sa nipa no tumi bi abedi wachi e fe ne sasa ero na wo se onya aduro dwale udwale wi abon so ho sasa bone ni nyira na ko wade wo ho no afi wo so wo hase se wo bo bra wo bo gidigidi na wo ye chine man te se koliku enti mesra mo amutie ye na mo hwe ye wakoma efutu so
mesremo se oka koko na oboka akomamu nsem mo se oka koko na oboka na chesa wo tumi bi abedi wachi no na ke ehu ye koko de nka san na se epi na wo se bi so ho enso obi timi ton koko boka na obi nso timi ya bang adwuma no wo ha edaye na de ono wo ton ayeso ota na osi abrosan na obusa sa da bi we de em so afa baabi bai sasa na edi wachi na no wo den dodo enti na maka ho asem wa se emi hia yo muso o man na mu ayeden de ba de wo on sabe ka na otim de bibi de on sabe ka enti me de ma sem tietia de me ka kire wo mo atie na mo hwe nyina ne se sa eduro no ye dwale na nadudu mienu na wu dwale nso a wo ye be ma wo no on fa wo ho nka wo ba nye se bia wo nso wo ba nso but wo no wo ba enya enemu siemu ena won sa anwe na mmono okay na wutie ya no asem na wudi ya kwan so dwale ne sa pepe ne nso na wudi obohunu oba so bu nsa ye nwale bi won so ne be ma nya nnamu nhyiamu de nkuta ho na won sa anwe na mmono wutimi di so ya ne sa pepe pa wudi obohunu se nyame be pejao wo be bie wanim wo mo a promise and faith honhuma wale ahodo ni nyina no wudwale sasaduro bia bo sa ho ntansa nyina na pam no wade wo ho obi nso kasa na mubon saa de we mbese minya ho asem ka da firi se eni muguase enu mukankan ya le bone pa obi a halitosis ya le yi hawa ubie wa no abonsa wanse na di akire enso gide wo dowo saa de we yese enu mukankan ya le no ma minu wo mo betimi aka kire wo paaye obi a ono kontokwa enu obi odo pa sa ni pa mi nu betimi aka enu mukankan ho asema kire wo because onu obi kasa ana onu obi kontokwa no betimi aka kire wo ofo enu mukankan kodo ho a ena odofo pa so betimi aka kire ah asa mete nkan wo nu enti pa mi ni pa ne betimi aka kire wo enti mesrawo ema no nyansa afiri se enu mukankan obi timi pesi ana ne se ya white enso wakasa na efuru onu ya fa na nkan furu no enkan furu wakasa se pobo se hanyina ye se nyafu mesramo emfa ni agro na numukankan yale bone ewo yem memwodru enenso pe huhunu bio na wade wo ho no enti mfa ni agro obi awoba eba wa wono no ada na 3 days mu fie do ho a me ko ho no na me ko to akwala no akwala mfie du miensa na akwala na no mu wi sa baya o 13 years girl wanu mu wi anomo wanu mu wi frafra no nyina na meka o ma meka nyina na o ma mesu 13 years was doctor men sa me hu sa wo ye bebre na wa ye bio enti me banie emfie du miensa baya na kwara no ho fe no ubusa jata wi obeka na nimu dadwa sa odie ya kama na kwara baya sa o nu bone seye na me kwara ndi na me se o mi je ho so obeto aso anu wi no se da me pa acho an hwe was amanum bio oja wani mu ka kire o oja wani mu ka kire me na de a me di ho ya se na ebi ni me bag mu ka me stopping wo ho a aka me ma na dro ni bi ma ya de stopping wo ho no mo a enso me she o ma me bo se nyame ya dom a won fa ne mra ya wada o ba e no ya stopping no okay menso mi ni brasa bi a obedi hie bi onu nu boni ni bi na odi na ba na masa ma ade ne koda bi odi ne ba be duru me honkwa de hwa me stop no okay na ya sa ma obi ad be fra na du ya ne amena di eno ano no won ko ho bi wa wie no ba ku bi no kura ya fe no all season no de ano odin kese endi onu no ya ma asa na keto bi na ade afra na du ya ne wa wie ne yo endi hwe ma wo ba no nu boni nsei awo ya pa wo me so oba wo fa boso me nkuna kwa ntumu sa ntasutie ebi ko yatimi ko gina gya na ahwia na wa fa sa brewe mu nyina na oba wa wo no watete akola na mena ko university awie na afi wa ko fa su bambo ne bi ti se habai no bone no wa hwe ya wa invest so won harvest enti obi a oba o ye sa de bibia no sa nipa no hia moa okay agi se o hwe Dr. Mensa chiri kwan na ye boa wo na Dr. Mensa ye ka me ho asemu ana wudi me ho adanse nim se wonim me dwumadi pa minim ye fa na bibiduro mu a se obi o ya bibiduro me ya bibiduro no kwa so obi on mo ya bibiduro but ne de na bibiduro fa abrofo duro fa me de me ya bibiduro enu nti na ma he da kwaje kwaye be se ekaduonu mienu me bia me haba ni nubra emu na me kofa me no ma e de ye maduro enti wo ma me ho anka se me de doctor kokobo ha me na me na kokobo de ni mema waduro na jai yes
adano ablante bi bebeto na nan ba ko jepi ma ye no be ka kire ne say me stop no no sa ablante no e wo sen ko ba bagi na duru sa no ma we no mu nyina ye de mo anketenkete kanka bi no ne se be ye mo a wo mu susu na ye de ye ho duru me ma waduro se pe wo hu bi na jai enti mesra mo yale bi abeda wo so ache Dr. Mensa de be ka ba me se wo yale abeda wo so ache sa yale ko ankro no na Dr. Mensa me ye ho oju otu ase ye kora otu ase ye kora deku enti for now no me be transe a me mo boy yale so wo mo ni minimum say enu nti na bro ni fita change bi din ye ne Dr. Wonder yes because ade a ehu nko an nyame na me so yo obi ane de na agensemo ase na ni da so asa ye we kora de me mfa he saafo mi bi wotimi be pie mo Dr. Mensa so ye a me de adro kan se kew na wonya na yale sa enu nti mesra mo amutie mo obi wa na nyame pe na je no enso na bon sama sisi na so kwan we ye ne bibia enye yie bomod na ye Dr. Mensa he back na ye chiri kwa ye de number na be tudwa ye de tudwa ba bi awo bi a o de an se wo be frɛ number no ye delivery service nti wo ba bi na wontimi ma ya so ye a na ye na ye de aduro na toa wo ba bi a wo won saka do na se o ya no se de be kire wa se yale na se be tuo se be mi hunu bi ewu da one day ho no enti e jata wi ya wa ha wo de number na etudwa wo de tudwa se obi dan ho kora na se obi lan cruise akora na kwa de kire ho wanya o busa se Dr. Mensa number na me kire gu lan cruise no na wo bi adwuma o de bedi wono de ene Maa Akos uni na otwetwem na me Dr. Mensa ye ko ba bi na ne car kese bi ho Highlander na odinidi na register number no na ye ba dwumfo ma bi say Dr. Mensa na ba no dia o so sa edi o machi nyo mu sa ehu sa bedi wa cha Maa Akos wani afi ko na wiye nkwanhwa be kase de doctor kana agudie afi ko na wiye niema pin ne besi nipa brabom enti ubenya meso mitiawa nyina so baba bedware seseduro na eniema wakonto wadwumasem usikasem ni nyina ekwamie ema yanye doctor number 0244 92 12 0244 92 12 69 027 11 73 551 027 11 73 551 number when see Dr. Mensa number upusua do obi abefa no be dum komo 0532 92 80 95 ko chi ye ni Guinness depot no na di hwani mu oba enkana pumpuni manta mu nso a yewura kana de Japan akompreko na bro san na e wo Medina Zongo Junction na ho e na Dr. Mensa he back nke ye di adwuma enti wo mo nyame pe wo maje wo mu nyina de yakai wo be follow up no obi wa ye de ne a bon sam dia ba bi jam na kuno aha enti me de masem tiawa mo a yale ne de se hia ene abrabo mu dadwena chekere mo aka mo nsagu mo ho no mo de Dr. Mensa Heba Clinic ya you da se ne be se she be se Dr. Nyame onka ho pa ami so ema ye aha Akoma 87.9 FM efiada de wa winim se de yesi edi adwuma efiada no ya na enya asem getu akra eboboso say you know na nkrofo kasa no mu kasa nso anya yi o kaukudi ebesi da nya bia die de obekasa no so pro so na beboa no ba wo so na beboa no last bi ye wey sada ma bi to mo kra ya na mo kire mo de driver you for chimfo afa de ye start say e kana say driver twen was driver de se me twen de meyi oyi afa de ba me say was driver in paboni ni pa me yi before na me ato afa de se Akoma na for wie no afre no problem we o ti me mra Sunday anopa bi and say ye hura mani o o se twa ni pakro kama mi aminu akui obesima na na kasa ho Hello FM o twa na kwesi nso mi anwi o mo to do ye mo de afedo wi aza ne de ya bo ne de so no se driver foto so ti ase nti bomodi aneti na wa ko di nti e kasa tinti no okay ama me ne wan say any free ya obi benya wa free ya do nya ye be e wanyi hwe obi beda aduane wonya bi ni pa chotie obi say
me pa na mini first pa me didi me pa ma moto me ne aduane was the time ma me nyare kra ya anya aduane nsiesie na kono te se nei ene ya me ntimi ne ya ye ne kama asu nyina ya forest na adai ntimi do fopa ama me no answer ne free yare so obi benya wa na free yare enu nti na bible tro kronkron ne se me no mienu yenni aduaba no ni emfa na haban no ensa yare me pa ocho bomodin na sebeya wa pomuden ni besisi ne ho so no hudie ehia mani padua no na ye fama no na wo ye de mani padua na wonam ho a wo ye free enti de ni padua ni hia no eye se obenya dubra ene habama ewura ni padua no na se wo system no na aboa wo na bibia akoso de amaw enti enka kanteto no ye maamenom ne papa nom no enko wo nsori ahomache kukueja wo mo ya de bia wo awiase obedru honom emu adwu kama wadwene o se edum ahomache wo ye ya no akansiani wo munya de siani se abo ho ana nwusiani ba na aso ni nyina na ye wo mapomudentia Maa Akos sabra no ye maamenom tetefo no breso na sebe ene ye se ye bagim bre no sabra na mimi hunu se na benyan sabro ene ye se modern technology na ekuye yi ena eni aha dia kese no ya mani din so de na yare no so pre ni pa ya ode no ho a onye eba ni amani din de cardiac arrest obi ka amrebi ya tika mo ayi ya cancer presenter ya no capital radio ko wi ya me fa ne crancy ye me ni din na mre fikakra ya wo na so as a cardiac arrest was arrest and also so ne dia ma me bi to say cardiac crane me he say arrest na so no oh enti me sra me dofo pa utie me ana so say wo hwe me bomodin ya ma menom tetefo ne papa nom no no omunim di o no omunim de yesi ankwate aduromra ene ahaban enti me sra se neni na nyina okọ sebe nkronketo mu a ya ma menom ne papa no ma no brane habama omunim wo no ebeye de be nwa se obehu se yare pa kana to ho wanyini at the age of 100 years na ne ho din sebe saa ya papa 100 years and over no wotimi nyinsan maba wanyina council na wo brantia wo 34 years 35 40 a afa no waware no eduru enyumra kra na chese wa hyase e kan ceiling e ba ne sei na chese bibi foreign culture bi foreign intruder bi abewe ni paduanum na etiti woni padua ntime srew enu ne ye bo ho da woni ye de ensa to yense ye maka kire se ye srew ada eni die mu ara bo modin se wo bemma ebibiduro no brane habama no aye wade a odi be kan padua na aboa wo ntime srew de meka no ye maamenem ne papa no wo mo sore no o mo akaje ahyem first Maa Akos senka ye be kobro nyamu ya party ahodo yi 26 24 sha se every 24 for akosi ni new year e didi na o we na makase sade na mi first me ankasa mani Fred no me maame si onya hu se wadi awi number brade e chen ya ahomache no be sore na nunum ye number 1 Saint Leaf no was omo ayam ubehu se obeda so na fio nkwala nyina da wudi bi o wa ni bi o ti wudi ma no wadi de preko obi timi ka se me de me mfa nam ni bi nkama no na de echi a me ma me wansa me wo be o ye de obesaw na wo twi ni nya dunku a me nda ne du a wo ye de obesaw na hohoro yam ekro na wo ho na efi bi obi a na apie de ntia enunu eboa manipadua na ohuru fi bia afri nipadua no se ekrokra na wo apie ye kan se fat anase sade bia abowura nipadua no anase de bia abowura nipadua no ye frunu ma entimi muwa nipadua na be ma no ma bia hye nipadua no so na nipadua no ne ho no na ne nyina apie aba abonten enti we no ne ye frɛ ne sese be bagimbre omo no omo ni nyansa pa ene obi beka Mr. Maa Akos ye nyansa ne ye ababa awabi wanya 35 years waware wo problem ene oba Grace Gift ene ye se eduro na ede ma na wo so osa wo se minimasa eno ne de onimasa was onimasa ye mani bebre ne mema ne bebre omunimasa omunimasa na mrantie na omunimasa no
omu sisimu said the omu sisimu ye den said the omu si ye den no so marvelous ya said ye o me Auntie Akos now weekend bia manya ne me da me ye ne kwasiada no nkone said enya ya ni pedua na wi a wo hu ni say yes and no be afda ho say na wa ye kama na ho ato enti yesre ye de ye kan se tete atempon no ne ye di ho adanse e bo ho dawro ni a kire enu nti ne betena fidie so a na Dr. Grace Ward was say eduro no me osinya me ye de man kwantia nsu ye nkire bi na sadi esi ye kira kosi se nye se ye kira o se ye ka duro ni bi fa we na de aka freda bi ye kira o de wan kasa obeye bebo enne aboa mani pedodo na edi adanse se Dr. Grace Ward ama enne yare anane wo mo di busua edi esie no nyame adom ni nyina so atuatwa because de wo so omunya e be ka omu ni pedua na aboa mo no nyame ayo madom enti menua ba beba me ma me papa tete atempon no ye maame ne papa no no mu nimde be boa ni padua na no mo ye sabre no na yare ni ho sabre na de ewo hwa ye join this malaria fever ene ne typhoid yare miensa pei ena ne ye bodin eno nso kura ba ya wo ho sha sesei obe hu ane so maame afa kire ho nim tree no akobubu no abenua owie obemu opunu upuru ye na upunu aduro na obo se ntokro no mabiebie pulse no na mo abiebie enti uwie ya na aduro na wasabia ma na de akodwale udwale no so wa adwuma ye woni padua no na wawie no enu a wasamu anum bi ne no aja obenum wo fenso se no wode abragina so wonum wie ya obo se no wani ko obeda sore no na wate ese na fifire bi flu na ho ato obi timi ko efa ayi ye kan say onwuno bitter leaf bo magu achi no wode afra no wapebo afra ha by de adwan no eni no na no so wode afra no wode nkwala board no wode aka ho malaria fever no ahohoro ho no anoa na nim twin so sinchen enti wono bitter leaf no wode bo magu achi ne bo afra ha ba ne fra no no ma na afenim twin so wo punu no wode bi dware ne ho achabro so ade beche no ate agina na wokọ enti wei no na ye Dr. Grace Ward aso e wo se bra na wo de ofi obi a wontimi nye tu bedru hon ma de titi wo bia Grace gift de gisse sebe eni Fred mfiedu no machide ko achacha kwata enamum de aka bia no gisse wantu anama ama na bedru hon ko ade a ohaw no anup mesibre no wonsa ebeka enti mesro ye kanfo Grace gift de ama sebra e honom tete de na ye na ye punu no obu hon mo ba ye punu no kra de weekend bi e koso wonkan eni kumase enti bebre obu hon mo ko purposely for e punu no akopunu opuna wo se se me ye papa no ne maame no tetefo no ma na no me ye neboa paa obu ha Maa Akos okwa no pa na e punu nko ana okoye wo wie ya no abesen no okọ ne baabi enti de e kan se Dr. Grace Ward ahye kumase an mo hwehwe ya Oshim School Junction Barikese kwan so ena nkran pumpuni mantam nso ye wo new Achimota Petroleum ye ne Family Life International School no ena di hwani mu mesro frɛ na woni yentwetwe nkomo e wo 0543 32 00 30 0543 32 00 30 ena 0244 126 123 0244 126 123 ye adwuma frijuada kwesi ada anopa na nwotwe kwesi anwume nunum obi bia amfa ne ha onmra na obedru Oshim School Junction Barikese kwaso a wo fa beka che so udru ha yare no ye behwim ama ho ato na mesre obu ho no ma oba na adwene ne se eye one day pe ene yemfa de kope ensa yare ma ne nye enti wo ba eye step by step obedru ho no ma edika mo ye be screen wa mo akọ lab ye hwe wo lab ni wie na wo se okọ fisua nso beto aso enti wo be wie fisua ho no ma be sa ba doctor ho no ma obe kire yare kra tete wo ni bibia no
na about 70% and 50 or 60% ayaresa ne de na won sa aka na de aka ne yese edro na akonom obi so o manya edro bebre eye futuo ne de ma counseling ye be tro se num suo dodo ye exercise more ye o time bi wo hon ma any heavy food time bi wo ho ye so didi se ni nyina ye tro grace gift wo ye ma wo misansa doctor na nkasa e ka kiro enti we wunya no ba bia just said doctor Grace Bodu say ya ye Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services so enti e ton sa afro bibia say omra na ohaw no anup mesibre ne nsabeka nyame onhira obibia ajubi nyame enhira too much me that say aya kuma 87.9 FM akuma mu samjimede no eno wasogu awutie no na yene ankasa ye news editor Evans Inkum ye news editor Evans Inkum ni fiewura essay ono so ye friend Beatrice Ajiman ye ta friend no Auntie Beatrice Ajiman ye friend no Auntie B edum no wo wona ne ba afia say wa ono ewo USA ose wode 1000 cedis na ba na mmom wose ye nchem na ekunafo no ni nyanka no akoma chede no ye ma akoma chede 50 na ye ma ye ba Godsway so akoma chede 500 Godsway 500 enti Auntie B Beatrice Ajiman aka Auntie B edum ono ne ba afia say wa USA nyame enshraw efa ye news editor Evans Inkum so ene ba ye na mamembo mobile money numbers no be enchira obiem 0533 487726 Godsway mobile money number me pacho chroto ho 0533 487726 0533 487726 and 0245 294307 0245 294307 o de fa hanema fa ha yen sabeka weekend nyina no obetumi asende de ka no say ye sorry pepa ene de aba no ye beyi ni ye de aka ho de aba mo na weekends no so de beba no adwuada no ni ye de asende wo mo na bia menya sure se bebo ano a ye omode beye but doctor nye no one start ni ensan fa bi meka no kra ye first one no aha ni ensan fa bi meka ho sa na ye beye no na ye kono na ye ne nanaba enedi nkomo owo Spain na oba obi introduce ni ma no na danfo yanko na o ka bibi oba ni sister oba ni o say ka bibi foforo oba ni sister and introduce oba ye Rebecca de Emma no na ode ma no wa ya banya no ho ade kra but wo hu ne da na ba hu no da e bi a picture anase yen kan say video call se bi ba se woni na hia se woni eminie e bi nsi da enso odonti ni gidi a wonyama no nti ni gidi a wo e de ma Rebecca assistant o ma na the phone obaye no ho ade obaye didi ne ho ekwa wi ache Rebecca se me no kontai eto nkwantai ya pai me pa obiem umpa me biem nso a me ne ma nso a wo se me de asum me ho me pa cho we yesum me bisa o say this kind of relationship no aware na wo mko mu no sum wo mu ana esum ban na wo mu ebia na wo awutie me wo de wo se sum wo mu wo betumi ache me sum na se because we hu da enakra wone na anada esum ba biem e kabo bebrebe yi oba ne fa de ma ne mra oseda na bebe na mami bisa o say wo ye nana ba de yen bebe bra penny oyo bra penny okay yen hwe niema ode ba ye minim say wono bra penny ye di nkomo nti wonnim niema hodo a wo ye de ma Rebecca bubi so e ma ye hwe e ma ne bi ye so e container man eno ye coaster no Dabi esno coaster no osom oye wo atremasuo na so yini de container ne de ombe ye wo sunyan e de na na ewom oye no oso sisi mu wiye no banka so on man nye into fufu machine ene bi man o wiye no so pe onya do a grinding machine they said they grind vegetables na purposeful one so to no so bi man no wiye no ana mo kan asase no asem no asase no ana mo koto asase no ana hoso wo do koto penu pra send me the phone I can make match mo afi am to asini wiye ana car no so eno na car no de oba no ka kire de say
car no be si no asɛ akrɔmfo bɛ sɛ ɛp nyam bɛkɔ ho nti onya anka yɛ mɛhwɛ ɔkwan fa so ɛno kora kam na ma me call sunya ne di kan me call yɛ no ana yanko hu car no kra ɛkyerɛ ɔba nka kyerɛ me sɛ watɔn car no aha nti car no deɛ nti car no car na car no ɔse sɛn no tuae car no me bra nkasa yɛ no that about 15,000. Oban Pano so HS or Banso car 35,000. Yes. That's 350 million. Papa, according to Oban Papa no Java and the can 35,000 or ton cano. That's just oh na oma wouldn't ya penny not yas and apathy as you say can meton. There be the issue and of course Nya can was them. They could do one of take it by about 4 p.m. or 4:30 and so about a beam catcher say what ton can. And the cars are no minimum brano, Akoma Bay, with Fro Banamami. I'm catching and say, Ma Akoma, but this what ton can 87.9 Kumas. I say, Sam Quasia, dear no, mamma, and somebody let me do boom, mamma. But Rebecca Mameno. Carol said, Sam Quasia, I didn't walk or catch a look at a man whom I told I say, I don't know who I told their mount. Na sempo se obeton a na o mo be man ye santa danya wo dia se o kun to ade chew na se o ton a o tumi ka se maton ade no anam da ko chew bi fura wo ma oku no ehunu aha okay ma me no ka sa no se me ka chere bra no na yedi and so esan se no oba na ka se busumi nsia achi no ene ma no ye mefa no na ode kan be ka ho no dina Akoma FM 87. Okay nti yenhwe apart from sa car no a na ye taxi na say trotro 207 na picture about chem na ye Toyota Corolla ne bi ya mo friend Kwame ne bi Kwame Toyota na me say the nim Musa fa bi kire me okay nti eno no na ko de ba ye adwuma enye ka wo be use as private and be man free amana ne ba no no mo be use yes am ba ka kire me say oba na ko de adanda oh okay na asasene so otumi kire mo ba bi a oto no ne ba bi da asase no da bi enti bra me ko sunya didi kan no bra hu sa se na da ba mu ka se me yanchi oba ni nya oba ni nya de hin kwajo no okay me mpese ebeye abusuya manso aware sem de terabia minim da obi makohia oba no ho nipa bi na minim da oba makohia me ho nipa bi enti benfa please asem no ento nchen answer enti me do oba ni na antiko police station ho me ka kire say na kamba be yo nanso me nye saade no me nim bra ne kasae ma mu se metimi medwuma me yenso me ne less ne yina na metimi ai ma ne ma letimi ai nanso be say time ene ma no atwa emma emsa fo machine no ne machine ba ko na work no ni uja no nyina nko yenso wodi wani ko hu ya na se no de munim bebe o ba no won say man won de ama ya nko ho kra okay oba ni nwia kwadwo ni fie ho na ne ma no na oba na parking mu na kwa ku ni dan okay ho na ewo okay enti yenhwe na metini ya na wo break asa no no se odene ma bi baga na beton yeah eye de ne ma eye bluetooth speakers enyen ketwa akese ana edemo ufa ne speakers it me but my outside or inside okay yenhwe enu no ye adwuma na obra ne ye dada even before be share Rebecca yeah good enti sabre na no wonya share Rebecca no why na no ode sa ne ma ne besi de so ma ne tontoma no o na e wo bi a awo ikrum hon mo na ode bre no o ebusuani no ne na wo aha woni ni odi kan ni yiro di nkan oda so ne wo ho ana se wo montem atete ah the questions aware se no wo busen mu ne die Akoma FM 87.9 Kumasi but wo mu no ntem ne die distance a check di me bisa no so on say ya adwuma wo ye dada enti me kra na me ka say bia se wo de sa ne ma ne ba
ebi abusuani na ebesinso no maton but ohun oba no na o divert ye de call nti ma bi sasa no da bi abusuani bia sanka bi wa yesa man da omo no odbre won ye omo no relationship sa ware enu sa na odbre won enu ode ebre wonom okay nti ohun Rebecca no na was started this anima no okay nti enu no na oye account ema wo bra anase wo ton wi sika no wode ye dey 87.9 kan ba bi sa me bra no pen say anye bi ene mana waton no o de sika ni mana na no si debi na e bi a me ehye ya one no eye ende na banana ke betumi a chechire ye mu yeah say on ye enti ka ta me no e bo ne man nyina won komo no we try say on fani on kan ye kan nyina bomu good e be ya he yeah I say be 350,000 300 to 350,000 3.5 billion eniema ode abre no ne ka wabo nyina no se wode gu nsane ani a 3.5 billion okay mu ye busua mu nua be ma no oni ha ena mu gina na na mu ena mo ware ede ma no meboa you Mr. Penny ena okogina ware no mu okojima no ono okojima no ano so be fi be me nsane na fi 9 no so free how many years ni be 4 years ni bra mo kwaji aware no kwaji aware no e be 7 to 6 7 years be 7 years ni okay na eniema ben na ebia nana baka se monko na monko ja na oba ne ka se wo de beba on fe ma ye eniema na ye kan me bra ka se aware mu niema de ti se onu ware a emra mu no eniema mo nia aware ni mu no emu mi enu mu dia but na bi eniema ye kan wasem separate ni ye eniema odi man se on ton mano a yes o se yento dia fagu ho mame ma be fama de eno wasem ni ka eno ni eniema ben no speakers no empaboa emaboa papa so ebi ka ho ebi ye cooking utensils yeah fridges ewo mu iPads na telephones na normal tablets okay eno na ye nto ya wode agu a obra senka on femra se no kro no ba no aka senka wode beba mpo o waka me call no na o se wode beba so bosumi nsia no share no enim se onya ne ma no ana se ne ma no ebi kra san free mu a enti no fe mai no na ni nyina mu ye pesa ka ye nyina ye tena se na yeka na so esan se on minim ne onu so gina so okay yes feel me hu be fi last year June Akoma ana jobe 9 o'clock e fi sunyan me hu no for me hu ne bi odemon sambre mo do ye ni or the suitcase be ma yen said e me bra na personal belongings na bra so ka chem say ono personal belongings na what's bag ni enti we be say okay maybe so ahwa na o ka chem so ono kro en kai number ni ma no we chiro o ka chem say o de insashe mu am so de insashe me nyabusu ni what the insashe na san ye de insakwaja awade sa bag no crampo de mas ya sign the co masanda Akoma no the suitcase now they can no na ebusuafo no suitcase ni ebusuafo no mbegu awade no ensa ne shem ti suitcase no asoma ne so mbegu awade no edi eno pra man fuck mam of ampo me ko see edan bi mu na ye lock ye edi bra o ka sa no ka ensa ne shem no odi beja awade ne shem ensa de me ni se me gidie ne mai infa wari ja ho kra ba bia enti no me stand na ka mu etu ya refer stand ko sunyan ho koma no ye me wanwa so no kwa ye die ni oba ne try ben oba bruni ofi achemasu me said ono nti omo no mo ja awade omo de ensa ne suitcase no masoma no asekwa na kwa ja awade ma me obre tumi aka kire wo adekodi opportunity a oba ne so ntumi mu abiem after 7 years menem bra kasa no lo ka kire me say mi so ba no na so ayinya mu ne maame oba maame ka say as a telephone call offer oba no wanfa na actually no offer no fire no say me frɛ no so oba ne ka kire say ufre obi so that word obi no mbale say that be obi there
ufre wo bi na so wan fa ufre bi no wan fa onya obi keke oya mere enti se be frɛ wa at least Akoma FM 87.9 asere enim yedwanum so mo abrochi no insecurity yeah enti so wan fa ne call pa yeah onu se bia bibility na wan fa me proud ye me o friend ba ku mienu man fa na dwene se ebi obo se me bi man me bese me enti saa honam ni se ejina ema se manyina ba we di nwa wade o we di ba fra na ufre wo bi no anfa e say u bra bu de fu ye e no so gware bi ma na so ba no bu ne fu ye because we di nwa wade enti ni mienu mu no on komo ye benya no we part 2 beba enti se ejina phone call ne so na wadija ye no aba na sese na think say both no be explain ye and Fridays ni na ebre no eye totot enti ye ntumi no Rebecca nkasa bad ya setram ye no ye bebo modern say omumi enu nyina no ye benya wo mo pepepe na fe wo matumi achechire niam mu nyina ede ache ye na ansa na mewie mo no ede ben na Rebecca busuenka because better worry energy papa mami misa we no mi ko bi no man ka bi ede ben na Rebecca busua ka fa worry jaye because say your phone call we hu dia enkenwu awade Rebecca papa de na sem nyina ne say on de onima worry go hu asem na Rebecca na mom ka kire ne papa ne say yama ya man bra ya hye na fun entina tembia wo ya fa na papa say ntisa me na me trans na me jinsan ntisa say bi ba e say me na meka enti papa ne de onyame ni panim da e ko ne nche no a ne kura aye ba wa fra bisa say ya ba yes ya ba ne ba no wa ba yes o medu ye 87.9 Kumasi ye de ya ba eno si de beka bia no ye ma na so nti okay nti on de senior Rebecca didn't sakoja na ware papa no nimu onimu ho hwe da me pacho mo ware no ko bi adana na mini ho me apeni ne koy ye de ye offers no na Rebecca no wahu no say me say da since no on de mi hu no da ada ho ko de dika na hu no na me nka ne to so na e koy no wa ma ne ma me so se baby e pass me bi e fa ko Akoma FM 87.9 Kumasi okay na mo bra no o ma wo baby yeah okay okay all right nti yenhwe ye ne Rebecca bekasa I think say ye next sitting no obeka ho bi e wo studio ha say na watumi ayi nsemfua awodo bi ano because bema no wa amada wa hu ne da woni na hyiamu da woni nya hwe da ba onya wo mu gidie e de niam we nyina e hye won sa ti se bibi ni na sa woni ne jaya yensuma ensa no yemfa nhye suitcase mu ni yensuma ensa no se suitcase kofie ne kuku ya wade ma ye yenne na meti bi menyanti bi da yennim ne yesi ye nti yentimi muwa agese nyina ye hia ne yeti Rebecca nso enum asem nti yebese ya to aso be me na de owo bia no munye mu gidie se ne wo bra hwehwe no bibia nko na wiye no na ne nsa aka na de we dem ase papa ha aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no a na waso eguso adawie utie no ma memo God's way numbers ni bi bra menua ba wo yi na japade no de free na daka enimu no okay into God's way donation lines no me pacho 0533487726 what the fa others no so na emma me pacho physical ni shokotokum ubetumi asende no ochina kwasi ade free duade ko bia yenya nwie e free duade ko bia ubetumi inti no yene sa emma ye 0533487726 0533487726 and now 0245294307 0245294307 Obapama mommy ene yenkure ye ko dwaso na wonim se nipadua kwa na bia so wonfaso na so de hia pa wo nipadua no ho no eye wani die kyesa wotena mo ni sey a
na abrabɔ no ɛyɛ sia ne sa ɛno ntina divine eye care clinic ɛsɛ bɔmɔden abra na wɔn hwɛ w'ani no ɛmfama wɔn na sɛ wodanya ne yɛ no wɔn sɛ w'ani no ayɛ kɔkɔɔkɔ yɛ na etwa nkyene ɛyɛ wo ya mesrɛw nkɔtotɔ nneɛma bi amfa gugu w'ani no so ne nkɔfa haw kɛseɛ bi a ɛmrɛw bɔmɔden bɔ ananfo ne kyerɛ mu ɛwɔ divine eye care clinic na wɔn hwɛ w'ani no ɛmfa ɛma wo so a wɔpɛ lenses papapa sɛ wɔde kenkan anaasɛ wɔde nanteɛ ebi ɛwɔ hɔ frames designer ones a ɛbɔda from divine eye care clinic ɛtɔn ne nyinaa ebi wɔn mo Kumasi Asafo market wɔbɛn Asafo VIP bus station 0244 175788 0244175788 ANS Electronics was say top papa preko and sikani ni ho eto wo pa de papa de sifie se ba do say home appliances dia enwa any home and I say ANS Electronics bomode na fa wani echirem ho na benya laptop de ne bo eda from na eye papa ene ne chargers ahodo nyina ebi wo ho system unit monitors tablet TV any remote ANS Electronics and crying and our mo hwe ni nyina e wo de din kan e wo Soutio market afei nkrabata fufo so e wo Awoshi Alan Oduman Estate so wo mo e wo nkrabata wo si a free 500 Ghana cedis ekom ubenya ne papa atom home appliances papa ubenya bi ato de ne border from na odi besi fie so amana chem 0244973955 0244973955 Flora tissues choose wisely. Otina eye memene da ebi be kwa yase. Wo kwa yase akoso ne hanky se no se twam obi ayuso hanky biem. Ye de be pepa ye ne ase ne infections ahodo germs ahodo wi a wasa kofia kwese no. Eye long story eno ase wanya flora tissues. Eno ane se woni pe wo bawo a wayi bie na de abo wana gum kama wie pe wa mama na de atu ye se de be ya de bebre no a ye betimi ase ano kwan. Afa wo fie offices wo ba bia wo bia guess no pia flora tissues one more facial tissue disposable handkerchiefs a toilet roll any multi-purpose towel napkins across so eka home and tia na honi die na tissues there choose wisely and any flora tissues Kovi organic tiger nut powder tadwisam wo dwa so diabetes for no eboa party sugar level ne so de ma afei eboa bie wuntire mo ema moja die frusane ema na sanso ena akwakwa ya tadwe nko no eboa pa ne manpower wo charge battery ema ni meme nyina pasogro ba ya oda Kovi organic tiger nut powder wase mo aduane enye wadrom eno to wato bia no papa ensure de fafra na no nyesa so aduane bia wodi nkwan kokko aduane bia no na wodi bi afra Kumasi bra Akoma FM ye Fondex na abaji Kovi organic tiger nut powder atadwisam bra abaji odie ewo abomremu 0548405007 0548405007 Ahunka heat patch aye plaster ya wo de herbs was special herbs and oil and ginger cinnamon nyina wo de bi afrafram and into sisi na ya wachi oya honam no mo baby a wote ya anasa wo de no arthritis ama waposo eya wo ya na wo pede wo de betu ya no se eye ahunka heat patch esanso ye e de ma ema ya bosum ya kwantro no sa wote ya pa de eno ansa ahunka heat patch plaster no wa biem na baby a ya wo no de atade heat ne be bon kakran na chese ya wo nyina away Kumasi for Mumra Akoma FM pharmacy ni heba shop bia so kwa bisa ahunka heat patch aye plaster 0599991149 0599991149 top choco chocolate spread any top choco chocolate drink aye chocolate aye kama papa top choco 3-in-1 no bibia wo mudada eno ansa wudi so hia wodi awon wo eno ntia na papa nkra ni ko school eno ansa wato top choco 3-in-1 ni bie na adi so hia na de pano na kan kama wa free school ba na saduane ni nyanya ready top choco chocolate spread ene si table no so no etu utwa pano na chese wati bia fam kama de pani susu bedi bi pa amoni age hom eno ntia to phone dudu atu munyi number we na mo fresh sia 0243 Congo ointment ade papa ye free natural ventures abadwaso eno na ye disiesie wedie na ni ema wedie no eni etise nwan wodie no honam ana ya ne takeka wo wadware awie na wa ubakwa kwabrane no wote wo no atwe afi no wode dwene hu sei how wadware wode semina papa na adware na so infections ahodo nti ne honam keka no bomade sa wonsa ebeka Congo ointment nantama propro rompa bogu demo enye eye Congo ointment enkwatu kakare ekro empompo ene honam ani sawansa wanyina dam eye Congo ointment na ema no wose ema oba wo ye oba sima ankasa nti oba
bia utie ni body a Maa Congo ointment empa hu da biara da 0204 61 61 61 0204 61 61 61. Quick credit investment ese bomodin sa wo ye adwuma kura be side business e won chen na so na sika na hand to mouth so hono no tidwetre no aye din dia manipa dodo no a eno ti e na quick credit e wo hode ma sa wo pedwetre e bi adwuma ana so adwuma no wo bi dada na so pesika hye mo kena e ye quick credit investment rent no so enkura school fees wo mo be treasures pressure about so a e ye quick credit investment eno an so kura Ghana card wo mo hye no emugu papa ensi hono so wo fam wo mo ma bretinti na de atwa besia ni nyina free home eno nti wa fa Ghana card na je number ye na ne quick credit ento abesia die enkomo die no esom 0302 20 0390 0302 20 0390 grow fine moja grow fine makes you grow fine ukwa una so ntimi na afei wo die no ade be chi no ese hodwo menyade so mentiapo da biara da wo kwa wa ye mre wani ase ese ho ya moja ni nyina we wa ba ko afichira ni ma nko ye mfama wo a edro no eye grow fine moja dro nwani no bebre no a ene womo enti e brother sani de wayade achepa e ma wutimi gina wona so enam kokko ahode na womo ni so ntino e boa ekutia infections grow fine vitamins ene apomudin emiani no ahodo bebre no so ene womo beboa e mo apomudin eje ne na so ene to ti saka ni twam agina na je odie enam se grow fine makes you grow fine 0244 596 532 0244 596 532 Charistic Ventures Zahara Misha ene Zahara G capsules topa ye ni hwe ye kabom na gono syphilis candida ye to asie the immune system be jane na so metime kwatia ya de no bomode sa wo man Zahara Misha ene G capsules empa hodam afei Zahara man capsules be magina wona so na woso ba no e manu sampa woso wo be ma afei hindi heba Misha malaria de nani adi ene typhoid diabetes no ye hindi heba Misha no ena ye di eto asie bibiduro kroje ya wo side effect bia eni echire enti pharmacy eni herbal shop bia da Charistic Ventures wo mu papa no bisai na so sa encounter 0246 348334 0246 348334 Sabo so me shuna groceries wo di Ghana ko bufia o fridge no Cave Gardens Ghana Limited Janinko orange juice and cranberry fruit juice a wo me da badwa so no eno na wo se to edigum ho ba fia na de bia so no afei wo so a wo bodwa se wo ye yie anasa wo to pon bibi bia da ya opa doko edi asoma wo no Janinko orange juice and afei cranberry fruit juice kama papa bomodin so be pa bia to grocery shop filling station Kumasi Mall China Mall and afei 7 Shamo dodo tuom 0544316330 0544316330 Elder Dominic Kwabena J ye japadie yesisia dai ya to tonsa se pe bia Elder Dominic Kwabena Sebra I was bia dan no kra wasi wonsi wie uncompleted wo pesa wo ton obenya bia to ama ehun so nsa abrobe how bia ni akire ni wo ni sasre how bia langa asem bia ni debi esan de da krom de da kwan ho abrochirefo yi a wo mo ye adwuma bebre yi ni awoi sister na kan se awa asem ewuro ban so asem suni nyina akire mo ye adwuma wo mo discover abusuani se sidan mame Kofi kra no beba nke abokra ko bekutu awura obeba hwe no abomu aba Elder Dominic Kwabena J Fesika ne besire so kire ne dan no se dia wo pe wo plan no wo pe no obeba na gina so kama cement akom wa ye no fine e dia ma wa hare no so be ye no labalaba wo so wo pe dan ya han wo so wa sifie na person de ma han no Elder Dominic Kwabena J 027774 4489 0277744489 Transpe natural mineral water wase aboju so Kenya woni padua enunti bomoden enhia ehote na bacteria sese bia ni mogu botru mu kama chese enhia no wanka so ni boso na sukom do enhia chese ye kama pa enti bomoden sa so sabeka bie wo mo se delivery da bia wo bia no wo mo anka sa wo de ofra wo mbaje so na dudu bia wo hia no wo mo e de abra enkanka mo amoye ye wo ye wedding wo to bedi na wo ped
de aba so be kwa me na che say ama say wa na udi no kama o party no na ya brand no fine ni nyina won be ye bi e de ama eno nti wo de ane so obe frame 0554207384 0554207384 Emax Global Link Limited me say ne ema connection ma bia entwu ni eno ane sa wo de akodan Emax Global Link Limited akwantu no sa wo pesa wo kɔ ekoye adwuma wo de no wo kosua de ana sa wo kɔye business ensa hwe na de wo kɔ ebusua ama invite se besra wo mo ana sa wo de kwa da wo pesa wutu ekotena ma no ne ekoba bra no ana sa wo to bra no so wo ho no ma Emax Global Link Limited ebe ye hu krata se mina kama e de ma wo acheche for driver for engineers obi bia pomde adwuma efo nyina da wo mo se ekwan e da ho e de ma wo adwuma hu krata se bibia da won be hwa to ne kama wo be kwa akodro na chese bibia e de da na kwam kuma se asafo snit woni anase asafo woni snit office no na edi enhwe enkran wonum ewo Wager White Cross woni West Africa Decor House na edi enhwe 0205874034 0205874034 ama bedas papa fa ye twa ye hombra na abedwafo so embremu mame mo numbers ne so bie mo enfama 0533 487726 eya Godsway mobile money numbers me say wo send ko we so na wo find difficulties and first can nation wo china wo betumi asend kwasi ada free wo ko nyina betumi asend 0533 487726 0533487726 and 0245 294307 0245 294307 ye hwe ho aba Dr. Mensa wada Dr. Mensa in back clinic na no na wono deal wodi ye adwuma say friend Dr. Wonder na sadi ne kura sa ikrem and brother bi wo Spain na oware oba bi wo sunyan ai kra friend no Chemasu na onime man so nton ma no u first speakers ne edemu ne ma paboa ne ane ma robi ode call no se ento nti ni banka sesa dia onfemu ho ema no na obema ya befa be afi twam June yakọ se yakọfa ne ma nenso nti bra ma ya amfa ne ma no se musumi nsia se musumi nsia rechi musumi nsia ndua aye December no ke mefa December no ya friend no ya nye efi ono yakọ Chemasu be empem yinu mu bia busia for friends say mra e be kono ba no omma enti enem nam so a minister ba ko dia asem na ba enti ma yes ba okay na unya be ma no country be o Spain me pacho onu na wan mani so no ene mo manyani no eni enkomo na won che ye se dia asem ti be na me mo hewe yi hello nana Anjeko ni so kwa yo nana bana country be so na wo that was Spain Spain okay so we had the so we do was someone down here see into one amount amount as some no fit ase ko se we here and saying Obama ni Obama ana ni sawa wa para wa mada na ni ku ya madanfo ni ta ya jumu ti wan bi ana se ni ko so ya ni na ni dis into ni jumu ya na ni so ti wan bi friend ni ti ana ana se Obama ni Obama si na I want one coming and you will start out second the because I'm here looking now. Now, you know, you some ground, you see the damage and money and so to use the man. I will another beach. Anyway, so what we can do coming on because we sell spectrum people
nsusa unu na msana mkuku ukehona which you kuna na starting kasai na something kama mshoni ni WhatsApp code yo ya ofeko no so ni number kucha unya ni mpeni mkatani ni number ni kwa msisi ukehona ala na mshoni sisi ukehona kika kuna sisi so starting na kasaya desde pues avaría con todo el mundo first one, I'm not going to say anything. I mean, some billion they are not some stuff we don't for. A whole lot of couldn't go by any or anything. I mean, some that's it. You never put any pain. You know, see, you can see the plan. What I'm saying. And you look at anyone on the banner, remember the money. Awutie mama beka fa kwaba ekwa kokko mu aha mejo so baba nyame adaroma nyame ase evangelist mama akwaba an mama akwaba yeah ama mommy akwaba Ismail akwaba obi ejimeje Bata friend ma again wọ́n mú tún náà yẹ bọ́ọ̀lì síbi àná ẹ̀mẹ̀ yẹ mami tí ma yẹ mi ya ọba ta refrẹ́ ni ma hàn ẹnu ẹ̀dí ẹ̀rẹ́ bẹ̀ sí lọ́dọ̀. nǹkan mi bẹ tún ní mu yìí náà wọ́n dùn mí hóhùn sẹ́ni wọ́n dùn jà nù. sáyìn mi wọ́n nà bọ̀ ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ mú yá ni yẹ mi sáyìn bọ̀ ẹ̀ wọ́n nà bọ̀ ẹ̀. Asa kusuya de ba die be ya na kusuya ya po na hoya okay hoya ana kusuya po na hoya emini mama bedu na hoya ha kan beka okay ani waka to aso na se unzo mumienu na nkata sa no na sa atoto nti anye we ya ebeye we wa frɛ me ma ya duru so mako ide egusuwa ni egusuwa yani abere pa omo wa ha ye beje omo kwan ya mo akọ kakra ya ni assign dia ka omo ho ne ya ja omo kwan ya kọ nti yani abo abie no nti yesre ya tiefuo momo aye wate momo aye na yani abo abie na enigye so ba yani mu nyina samu amunim ye yesu yani mu na ebesu yesre so yani mba besre ene mu hu se de yensi amfa ntoa so no na kire se bibi haye bibi haye so de se ye ka ush na weti amena so no anse minka ush no be so o kire se nti ye ka ush ne nti ene mu hu se de yesi ye program na e mane hamu bibi na ato ye ni abere nti yese momo aye na de eda ye ni so no ye ntumi wiye na so sene ye program na ye no because diatia no ya moa ni ya de boa nti obi obeba ha bia no ya ma wonko ye no ede maye and ye sese ye boa na sese ye de ye boa no nti na ye ne sa ma ko numbers no bi 0533 47 0533 47 and 0245 29 43 07 0245 29 43 07 and call
abrofo die ni mayo anete ka abrofo die so story no ya beto aso nti ya be yente ho kakra bi anase ka abrofo die ni me mo abrofo die mo ba mo ni ya the numbers ne do na na tudwa but we send na emma ene ya ka kire mo no enwa afa foforo so echina ubetumi asende kwasi ada ubetumi asende efuju wada ko ubetumi asende because yenya eka ko be adwuma no ya da wo de bana ma MTN ture bia no mo me no mo ba ko me bia me ko mo office mani abre omo tete no mo yesa no mo abre do edru sabre ya yesra wo ma yesa obokro so obi ala ya yesa ala we de jim kwa mo yesa ya de jim kwa MTN for yesra mo enti 0533 0533 48 77 26 0533 48 77 26 and 0245 29 43 07 0245 29 43 07 can we hear the eguso na we the Sunday na nyame enso enyai wo sakwa obesho de hia de ma ko kakra bi na meka abuchirefo no eto de bi omonto ombo ase kakra se aware enye animu heyo aware ne kwan wa se de bi ameka no emu wa nti se wo pese wo ware dia ese se hwehwemu kakra bi ekoso na nyama bi ubie nyama bi ani so na esense ebema enyama bi abegyinsem awie ansana ebedurumre bi no mo besu ogum yem mo ba betia tem eno ha adwene wo ho because obeya wushi anu a sese wo be cancer anyoma yi a wodie absende no abetoto abayi nyina obeketeka ba kokora wonte for 7 good years. No, yes. No, for 7 years. The baby kekano. 7 years. Debio, me see obi okra wunya pepes. Inti to wubu ase. Inya pepes ansa na wo ba na wo ba beni na bedi sa agro no na baba bedi. Because ba ko fo aso tena yo. Sa we ready. Obeya me be simi pay my ready say me ba be fa na ko enye say by 1 year time no my bibia me ba ga na ha na ma ba be keka me ho kakra tale no ho kakra na aye fe na afidi oba no we hunu se woni be ma foforo kra wo ho a wo be hunu se wo ye bibi bone nko a wo be hunu ansa na de to aso no waye enso 7 years bra papa she we nua be me ya wo de niti he 7 years uso ni penyin we de woti he ni nua penyin no Bini enti yesra brochirefo e ma ni me ya wo bre kan we ye be sa ba wo biem enti me o ye be sa ko mo biem se de wo si jaware minima de credit jaware sa unse wa chenti ususu omofro no anfa kra ye problem ebiso no ni pakro no nsa daadie ma na wo ye bibi kakra because of say wa chenti unse ye wa adwene se da bro obi twi enti yesre mo eya munya abotre kakra ho na maako ababa awa no se wonim na wonim na wo be say amanfo a ye wo ni chances no wo be say no because jidie de ya jidie ne ajiwadi enti de sese ye no wo ye no be ye ana wo busa no nso ka se oye meyere nti ampa ya be ware wo mesra wo amanfo ani abre pesa de we bio enti se wunim se wuntumi ne nto aso a oba ekurase maka nso menwe enuma bi wo ho a esese wo de be ma na de ma no eye wo bank abe enti saa susu na be ma na susu no edu saa mre na menka no kura kire wo besu ho enti nka ye ntentam ye frafra na wo de ne ma di agro no ye tena so mienu a no wa anya de esese wo ya aha ne bono ene wo mu bia nwa ma yan ubejibi
ube so wani nisuo fi se ya hwe yi a mo be se ya brochirefo gidi a o mo wo e ma ni mu e ma na wo Ghana no mo be se mo be worry no obi be wori be fa na yire kwa brocha o de kwa no de ho ko bon krofo ma cheche no so ye se mra no ko ma chiri bibia ma wo ni mo se ho na ye nya big heart na ka sakwa se ube ni na jo straight we be fa ko na ko jani aye ye be ku o mo be fa ba no so ha na o mo ye mo hye wo o ba medini ko yi o fa na fo e ko cheni mu oh na ba ko bi na yiri man house arrest no ko ba bia o ba fa na yiri free ha ko ye no waka ono na ko enya ko ketwa a wo se be ma ni beku no abra be ma nsu mie na no se wo beku no afi de yamane house arrest na waka dem ko na ko to mo ya ka to so fa iti yesa na dani how bebrebe die ne chance ankese se wo bi beboa no na aka ho mesira mu aka ho yesira mu o yesira mu ada no na ga bika o se ade bo ahya se na mo hya se eye ne o ma enye enso kente sa ankente sa ye ka wo mo ho eti se ma akosa wo ba we nim na wo nim ma hu ni di no Rebecca eka beki hon se wonni wa ma me kire yensem na se wo mpa no so ade se wo de to fato ye ho nto ye fa sanche suitcase mun ko ja sanche suitcase mun ko ja wade ade mo beji wade suitcase na beji wade ani na beji ye je ni se so ade nka ma me quick Reverend Johnson Asiedu head pastor Church of Pentecost Ainsa Estate we fie ni abema ntwibo si akọ se o mana woda pa okay e ma so fo happy birthday happy birthday Erade ma yo kodro sunsun amen ya obitim dia ye adwuma ni ye na wanya akatua pa erade nshira amen mama adebo ahyesie ya nyame kan yo se yemi enu ye ntena mbom distance marriage na enkanya bone enkanya bone mama say be maybe atena se 10 years 15 years omutwe omuba bi a 1 year bi no aba omutwe famu anu okọ kutwa be 3 years emwa enkanya but situation na ko ba se nne no anoma ntu a obuada ena kwa wo chenyina so de ba beboa se de ba mu mienu ma setena e be koso na fe be dia afibia se wo ba na mfemu bia se wo ba ayakuya Italy nkrata asem enye yize o ene munya ye enye yize so o sale no wa wo so na memura bi sa unya no tudo wa no to so a ga na mra no as say trusty bibi kakra wonya do wa no ato no so kra no a wotena se atwe ho no eno ho mra nko wasa ba ye no wade ena ade na siwa mra no so kra ba bi say sex with marriage without sex for 3 months it's for 7 years oba no grounds eno de hamra no oba no grounds ndi ono wagina mra no so ena wo ye na kwan a wo fa so agya aware na se wafa ne niema a wo de abasa ene ma no wo ba no o se me ba ade we headset we wo de afa opa tondo be fa ye ba fun we de fa to me ho na me ba brade brachira nkwanta da mu enti no se wo wase wa fa de me mi unu so oba no kwase eburu kusu na esi de kwa na sande wo former husband number man or say so former husband no enya no obeku no how ano ne be ko like me say ne na munya yi wo munya yi na wonya be ma wo no wo hwe wo ma wo hwe ba no ma mienu nemremu na wo sad ne fasa kwan we so a abusua no de me ka kira abusua ne se wo mu fra mu de hye no mu nkasa na wo tita ha so okay wo kai ni bre
o je ka se ho me jama naka banana kusa e woni tirim ye be sra busua no mo fra mo de hye mo nkasa de ye ne de ande o so wo mfa bara no no niam o de abasa fagu mi o de emra bia ni ba bia ka se mama family asum me e nsem ni ye be sra me ne sister na you or no papa ni hu ni nya ba e was at this time obem by now cry no ka wasa wona ka wasa so sister na e ye ni kwan se ko du ba dia te bia wonya system ni bia to mo sister ne sen e na ade no fine no ye onua ba to ni ne sen e na wo ko introduce ni mama na e na de ba adwen kra na ba oti mu se ka je se me nua no agya aware nti opu betina because o za ma busa no no nye na adwen se o be ware e no onim no o na ama mi hu nti me gya ne sister ne time last week me na de bi oba ne ba 87.9 me pese bi hu se die en komo die be na call sa sister no fra go tie ba ye no ede ni nia no o ga na yi en komo be na call e betina ba se o hu se ni na danfo no e wo ska ni semogo ni tirimu ye enti na oba be connect na ma no de oba ka bi o de be ma enti e bi so kra na ni nia we na separation keke enya wa rijaye me de me mama me say oba ne ye twa na oba na ba oba you make us me hu ade kra course support was an sister no wa broche no ene de owa ha ntem because ni nyina be free de owa broche no komo be na course a e ma ni timi introduce na danfo no e ma we me ho na me gina me pese ne sister no e was e frɛ no ni ehu because untimi introduce obi papa no no nya na adwen so obe ware untimi introduce wo nua no e ma no wo ti abroche unim suban otimu wo Ghana ha unim enti kwan be so na afa ya utimi chechire ya ma papa e be ware no enti be de me e ba yet was one and me who baby am the baby. Okay. Me that say announcing and counting and evangelist and ama family bedroom kakra na fe yeah call Royal Homeopathic Clinic na bronya me say ye kwa kwaji apote papa na mse 2024 ye mfa ya di nwurum eno ntina doctor no da Royal Homeopathy ano esebra na be lab ni free diagnosis ahodon e free consultation e free de hia ni se okra 50 Ghana no na de card ni folder de aka nyina no doctor na nkasa sebra no show free kuma se Etimeti Monique Junction en crime Madina Shalebotwe Tachiman wamo ewo Blue Cross woni Faith Baptist ena ebenso 0242951005 0242951005 raffle course egusua eka we se twa enam sade hye bebre no etwa na watwe bia wo di TV phones microwave any fuel vouchers akese plant wo so twa na so di enam sa wo so ye person wo nya twa wo be di star 365 star 244 hash anase star 789 star 224 hash 10 Ghana de da phone so no a wo se fatwa na wo twa wo be di car eda so 3 bedroom house eso eda so bamadi aso baji number no afre aginchire mu bebre aka de amde amawi ehom 03082557707 03082557707 Rock Air Clinic Limited ewo kumase Alaba Abu Station wani apani siko house edi amhwe na eho na pakum capsules wamudi free buy ye ebua ma memma mra ye wo mpam nyina wamudi hwa no afi Janiki 442 candidate ene ma ya himfi oni menko ye basa enkane pampani nyina etuasem then capsules VENE wonso wodunso twa no se hawa ba ho abomoden sawonsa ebeka bi afi medfagen capsules eso beboa aso ahomtoto nyina eso amene tuase ediama 0244183230 0244183230 Daska Dental Clinic ewo kumase ahodwo asokwa ena feitano so wase bra no hwa wose emam pampanya ewo wanu ene wose chi na wode brush kan ya na epra moja no doctor se bra na wonhwe ne kama enfama wo pese wotwusi ana wo pese kotusi wonti ya bia tokro da wosimu a ni nyina abekọ na wakoya feeling ewa bomre mum asamde ense ukita insurance ahodwo nyina ene wo wato dinam se insurance nikita ne de sikatua bia enim Insurance no one AG Premier Acacia Nationwide Equity Apex Glyco NFA Ace Insurance eti bomadin Saubaji number we na wafre 0240239393 0240239393 3P garlic mixture garlic enkoa wamatwe de agutuom kama sa emwa na enso yade bebira no enfama yen ebesa so aboa my immune system no ejane na so kwatia yade wode no high blood pressure na so why kese no abrosom anansa
so de no e ofichi kro ene nyema nko ye ogu nsuo ntentem atma yade 3p garlic mixture e wo ho se yade bebre be hwa no neto ase e de amayen 0248928824 0248928824 Alaska Star Enterprise SC Yankoswa Enkaum say wo mo etonton wallpapers de fe bed sheet blanket curtains original curtains bar TV strips light air posi chemicals any waterproof chemicals baba diesel ye to phone sani menko na uton a wo do ani betire mu e Kumasi di Mrs Anuche Plaza Prudential Bank Dino Enchenwa no akọ Alaska ho akọju de e wa bomrem 0268419596 0268419596 0268419596 me da say ama yentwa ye homra na fe yenkwatie fo ho asempedia ba upesika akostati ejuma bi ohia bosia ache odwadie mu oye government ama private worker onye sika dia te hot bi so oye busumi ejuma onye scanten yemani nani ya continue project ya continue na ti ile mama si kwa on mama ni si juma katon kwa it's a one or catching so you can be back on when you when you start saying you can go to and you know so for me my no osi oni ne kuta ye na this year o do ho beto ye e beti ye no o ka chem se ni ko jai ni ko jai what as no one catching what but you jawari you don't you don't jawari to go that no look at my old say that be me or friends maybe Wajine kakra 0322498035 0322498036 0322498037 akwantu mu awade within baby afrefre Maa Akos to permanent ade dem ka je travel bi Maa Akos okay na yenko Maa Akos ele le ka senda Maa Akos yam ni ya se kawo but yam ni ade awo pe de na ape so ya bridge ke na ni ya fi na bi ya prenu so de kasra oya ko ti ni ndi o so su jawo de phenomenal ede de ba so na within baby afrefre so a champo brofen kwam highway na ya wala no tori sana no banana me chompa na obakoi ya besere so wo ba wudum se wuntimi ntran tempa no na waka obakoi mi so mo abro se bi bro bi mi amane fiobi be mamma bosu bi be mamma no wo ba na wale ko yo ko be ma o na ha wo no aduane esi gu ya ni ma be me o boni ani fedi na wo be du obi na wo bi a wo so memma nye wo nkunu wo abro kira wo no wo bosu bi a wo di se ba no wo di singu ya ni ba ma foforo e nya fupo traw ka e so wanya wo ba anto akwan wo na me adwuma e fa nwa wate ma yo baba ho oba ko bakra ho yo me da se champion within baby afrefre Maa Akos the trouble for the videos Maa Akos papa ye tie wo the mission no be so be fear make us free me be some for the kasano me nimpa me be buni ba oba we de so for here no say ho na me buni it is yatra oba we de the hina say ho pa ento ya se nye me wota what do you say the party ko yefa ah you need to you to ko gana mi pen so de sa ba ma ko tell hu ti ti hu ti anyway the thing you know better to be yesu
bema se fa nye no wo mu wo ho awo ye bi ko no wonya wonye sese ni we dika ka court awurade asem ho etem ye ko boku etem esi your match agude so bia na stadium your body Maa Akos akwa Monday na kwa ne ba cha abe man skawai that's it okay na men top pa na kan ho so within baby afefri ko kwa mini aba papa bi for kwata papa mini aba mame entia na me mu na obejafo nyina mo ni adwuma eya mini aba de me fo ni agro kitekete kwa me pewasem papa mame mu aba so nyankofo ma wo kwani ahode na da bia no amen e woni bia asem na wanya abutre no atrase no nyankofo ma wo ni che class na ka mo ni bia asem mo mini aba afutuo ni edi ma ye nua ma no binom enamu ayichi no mini aba ye fa ya senche iti wo no ba na se bia se be me bi ba wonte na wo hwe na se be ma no umpe na mini aba ye ni bi bia ena ye tie ni no me ma no wo bu treat mi do ma no to ba so be ne wo ade abra woni oba ni te se bi o enye me nya ne betini atrase wande ko abra won fa be ma se wo trase feel so na oba ni wunya hwi wo nten ebia sika ni nyama na adema no na so ma nya sika ni nyama no mu hia o ebia wo hia wo se ya be ba ni nten ye ntiesie ni o me man bin unya ready anase wunya wadi se wo ye kata be fe ni aba na kwa yes sira mo nya menya no mtimi sho mo so ye ni aba ni ya sira no ye mo na di no ni nko ni aka ni oba wo beti de wo be ma na wo se wadi ama ni obi ya sira no o fo be ma na de ma no kana sunji a ye woni wo bia on fa be ma na de ma no be that me ni aba papa bi ya me ensure wo fa kwata wudi ni ba bia afefri Maa Akos me chawo bi yeah just Maa Akos na me tenta ni ko e ma no mo ano mo ma me bi ye pone lo e we be ma se ni nya me ne kana Akoma no de asem be do woni mo na se ofa e tire ho no mo agade na be ti enya sa papa e tire mo a ko na to woni ni bi me da se ma me fa ni otwa to wudi ni ba bia afefri Yamira, yankwe. Pato yini ya bema kojipu kunika sefi market. Fabba pa ba si ya bibin tija. No me fact kakra mo kan ya besro oba. So ni de mati. That's why I kwatu. Yes what the same me bro. Yes so chance awoni meja na awani no. Iya idima. Ni jese ni ya bema no ibinu kwasi oba. So in praise wa sa ni kwa nya shida. If you decide to do them, and you may be think so. Oh, you know, make your body, the same yaba. They do it, Yamra. You will make it to be a number, and you will be also, oh, I didn't have the money. Oh, who is Yamra? It's so bad, huh? What by your sa? Let us say, maybe say, I did not, as a man, you know, all the same to that. No, Fashion, no Yamra, no answer, no Macron. Yami ensha papa so de tie bia na ye beto so because some way no ye pese ye tu ho na mo pa nti ada ye bebram no de na che se ye be santena se no full package ena ye de ebrewo aya community 7.9 from ha ne de akoma mu nsam dwumade no ye de esie from dwada e de be si fiada 12:30 pepepe ne atredwam kopim se 3:10 ebebo se de ebusu apene same e champon ene na godie mu akonfo nei agodie mu nsam okotwi ba breman wo mu betose tosemu e de amaye dwada ye be se nhia bi madam ase ama moniti a enya ado Akoma edansiona yetimidiatina all Akoma edansiona yetimidiatina all Akoma eje Akoma eje Akoma eje ni ebe mebe yetu Akoma eje Akoma eje